تجبر حضرت الأخوة فاصل هذا فيسكي حاكم يخرج مال حالة الدنيا الكذب السلام عليكم. سبحان عيالات الكاية نوضا منها هنا نوضا منها هنا كان ماشينا بنزينة فبرشنا عجيب الرب شبتنا ألا تجبي دولة إيران من دلائل منادي تذوق البلاج ببلاعي وشفقي بمحشوع صاحب قدرته جلال بوحد الدنيا مديب يكتب كتب قروب برد نطق غزالك كوفي الكيلك عليك وقت جانيك Mezopotamya TV dest pêdike bila çavê we hertim li ser kanala Mezopotamya TV be. Dem baş Silavrez Kurdistaniyên hêja li her dere ku hûn hene hêvîdarin ku tenduristiyekî baş demekî baş hûn biborînin. Hevalên ezîz û bi rûmet wekî ku me di reklama xwe de ji behs kiribû konseptekî taybet ve hunermend û kesatiyên me ji bo endamtiya heyva sora Kurdistanê ku heyva sora Kurdistanê saziyeke li hemû Kurdistanê li her dere ku hewcedarên me hebin destê xwe digihîne. Ji bo yekê me bi pêwîst zanî ku em programekî taybet li ser vê yekê encam bidin bi hunermendên xwe re û bangewazî ji bo endamtiya heyva sor em ragihînin. Her wiha di aliyê din da li ser rewşên Kurdistanê jî em ê bi hunermend û mêvanên xwe yên ezîz behs û xeberên cedîd û nû bînin encam dan. Hevalên ezîz ez mêvanê xwe mêvanên mirûmet bi me re ne hunermendên hêja îşev mêvanê bernama me ne ji bo yekê beş bi beş em ê bernama xwe berdewam bikin û em ê hem strana ji mêvanên xwe bixwazin û hem bangewaziya wan guhdar bikin û bi pîl bangewaziya wan jî em ê werin. Niha ez hunermendê me yê hêja Mamsa Seyid Xan ez digirim ser bername. Mamsta can şev baş. Şeva bixêr bê dem û çaxê we xweş. Gelek spas Mamsta can wekî me di reklamê de jî anî bi ziman ku ev bername taybet e ji bo endamtiya heyva sora Kurdistanê di aliyê her Kurdekî de bi rastî. Ji bo yekê jî em kêfxweşin ku tu jî bi me ray spas ji bo yê derfeta ku te daîme û tu bejdar bûyî. Zor spas dikim hûn here bin. Bi serê xwe silav û rêz ji bo hemû temaşevan û guhdarvanê ji bernamê wisa jî li ser onlaynê kesê ku Mezopotamya TV temaşe dike silav û rêzê me hene. Spas ji bo amadekariya we jî. Gelek spas. Carna tiştine me taybet hene, tiştên awarte hene û tiştên asayî hene. Yani weke xalên sereketim dikevine rojeva me de. Vê boneyê jî hem gelemperî hem taybet û hem jî tiştên dikevine rojevê de. Car carna zora me jî dibin em kîjan mijarê baqin di kîjan xala da kîjan mijara da hev parvanî parve bikin. Nêrîn û hestê xwe parve bikin.
بلکی روژ هیواسور و خست روژه بیده تدید هیواسور تمام قالا هیواسور دکن بلکی کرده گوتنه هیواسور بریامجی گلک نتوان گلک ملتان گلک دولتان ناولی کرنه گوتنه خاچاسور یان جی نزانم چی و درباس بونو بسالا نجی خدمتا خود کن و درو دورن لگور آفه لگور سیستما نتو دولتی خاچاسور جبو برجواندی نقا بکارتینین ولاتین فقیر خزان ولاتین کاراساتین خوزایی و همان دمی دا کاراساتین گو شر دبی صدام شر مزن جبو برجواندی خوب کارانی نه به ناو بجم هرگلا حقوق ناسیه دا هر کسی پیناسه کلیه کوتیه سازیه که انسانیه دا همو کاراساتین خوزایی و انسانی و جواکی ولو دا آلین شردتم پیناسه کرنه که پشتوانی و آلیکاری بواره بکن کسی که مغدور نها ام وکا نتو دولت نینن بری حرتشتی بلکه کرده پاراساتین خوی ارینی دبو دزگی خواه سازین خوی جواکی و دهاتوی نتوکا دموکراتیک آوا کرد آوا دمو دزگیان جبو مجی جیه پیوانه که آسته خوی هم انسانی هم سیاسی هم عبوری هم جواکی هم چاندی هیا هم جی دیپلماسی هیا بلکی گلک نتوین دنیای نتو دولت دنیای وان سازی و دزگی من ناپجرین بلکی فرمیت که خواه لگل وان تو نبی لی وکا نتو وکا جواک به پرهجمات ام بید قبول دکن پجرینن که سازیه که می انسانی جی هیا ناوی خوشی هیوا سوره اصلا ما مثلا امیوارن سر آره ببوره جان از بکی گوترینتا نابیزم ده سال نوتی شونده هیوا سورا کردستان الدر وی ولات هاتا دامزراندن جبو پشتوانی آلیکاری خیرخوازی دلوبانی و دست آلیکاری انسانی دریجه کی کاراساتین خوزایی و شربکه هاتا اساس کرنه هاتا آوا کرنه و بدهان سالا کو خدمت دیگه بدهان سالا کو خدمت دیگه سازیا هیوا سورا کردستان ایجا ال سازیا دنابرا 20 سالین کومت سر خواه در باز کرد چل باکور چل روژاوا چل روژلات چل باشور کردستان چل خدمتش دست خباتکار وان هات و که ناوندکی تقصیر نکر و پیشکش کرد لی جبرکو پشتوانی همه تونه نامنه پشتوانی همه نامنه تاوی تونه و دانستینه که فرمی نامنه تاوی بنابه هیوا سور بلکی تناخد بینن او جبر کو نتوه کمی دموکراتیک یا کردستان تونه او جی پرسگره که می نافقهیه خوزلا ایرو جبر کو ایرو لکردستان دا شرکی پر به همپات مشاندن چل باشور سری دا باکور و روژاوای کردستان حتی روژلات کردستان ایرو تنه 7 کولبرین روژلات کردستان نافبرا 3 روژا دا هاتن شهید کرن جبو نانکی جبو پاریکی نان هات شهید کرن دی سینورین کردستان دا جعالی رژیم ایرانی با وانا بدهان زاروک وان هنه خزمی وان هنه لباشور کردستان ج23 نیسان حتا ایرو لسر هرم پاراستان آمدیا و گلک هرم بهدینان تینه بومباردمان کرد بدهان مالبات خزان مانه خوازای آمده پریشان کرد و شوتاندن و سوتاندن لباکور کردستان همو هرم باکور کردستان غرزان سرحد بوتان مردین حتی بگیجه هرم ناوین وکا روحا و آمد و نظام کدر بدهان شر بدوام انسان تینه قتل کرده روژاوای کردستان روژنی نکو
لسر نافچه وان باجارên ku hatine dagirkirin xaric herêmên dîtir têne bombardemankirin û bi hezaran têne mağdurkirin malbat û ailê wan zarokê wan. Ê baş e. Wê kîva malbatan, kîva xizanan bi cî û bar bike. Wê kî pariyekî nan, wê kî libasekî cilekî ji bo wan diyar bike. Tenê sermaya me, hebûna me heyva sora Kurdistan e. Nasnameya me neteva demokratîk ji bo hemû milletên bindest. Ji bo hemû gelên ku îro di nava kariyan û yên xwezayî û şerên ku di qewimê tenê nasnameyekî me heye ew ji heyva sora Kurdistan. Ê baş e. Heyva sora Kurdistan ji salê not û sistiya fir devê xizmetê dike. Em hêvîdarin ku ji îro bişûn de jî çi qas endamê xwe hene ez nizanim. Lê di encamê de gelek fedekar û ketkar kesê ku jiyana xwe can dane hene. Ez wana bi bîr tînim ku dibin vê sêwana heyva sora Kurdistan de lê bi sedan ciwan û jên û ketkar malbat hene ku dikarin vê xizmeta heyva sora Kurdistan birêve bibin li derveyî welat welew li Kurdistan li hemû herêmên Kurdistanê dikarin malbata xwe jî xizmê xwe jî derdorê xwe jî ji bo saziyekê însanî mirovatî ku ji bo berjewendiyê însana tev digere di hemû karasatên awerte ve asayî ve şer ve jî bi gelemperî dikarin xizmeta xwe însanî bikin. Ev ji weka hunermend dibêjin ey gelê Kurd bi taybetî jî gelê me yên Ewropa wel derveyê yê Gul Kurdistanê her yek ji we dikarê bibe endamê heyva sora Kurdistan. Çir bûku Tirkan ji xwe re vekirine gotine Qizil Haç, Almana gotine Qizil Xaç, Amerîkaya gotiye Qizil Xaç. Ême Kurdan ji weka neteweka demokratîk heyva sora Kurdistanê me navê wê jî kiriye heyva sora Kurdistanê berpirsyarên wê ketkarên wê ve resmiye, fermiye karekî însaniye, vicdaniye, ahlakîye ku hûn vî erkî bigirine ser milê xwe. Ez weka hunermendekî Kurd û 40 sala xizmeta civaka Kurd dikim bi stranê xwe bi awazê xwe peyamê xwe. Hêvî dikim û herkes bibe endamê heyva sora Kurdistan be fermî serî lê bidin ji ber ku saziyekî fermî ye saziyekê ku li ser ar çawa bêjim normên însanî, vicdanî û ahlakî hatiye sazkirin. Pêwîst e herkes xwe li vê nasnamê bikire û herkes bibe endam bêyî ku tirs û xof an jî qaygiyê wan însanî hebin. Xwe bikin endamê wî û xizmeta wî bikin ji bo ku em bikaribin xizmeta mirovatiyê bikin. Di serî de ji bo xizmeta civaka demokratîk gelê Mezopotamyê bikin. Gelê Kurd bikin. Em ji bo gelê xwe bikin. Ez jî endamê vê saziyê me. Ez endamekî vê saziyê hêvî dikim. Hunermend, stranbêj, siyasetmedar, rewşenbêr, civaka me, malbatên me, jên, ciwanên Kurd, xwedevanên Kurd weke endamekî xwe bidine pêş bêjin ez endamekî fermî yê heyva sora Kurdistanim da ku em bikaribin ji hemû karasatên xwezayî û şer û ceng û her wekî dî xwe biparêzin û alîkarî malbat û xizanê xwe re bikin, malbatê xwe re bikin, vicdanê me erkekî me vicdanî, însanî û ahlakî ve hemiye spas dikim hemû mêhvanê we jî rêzdar e silav û rêz. Gelek spas Mamosta Can, spas ji bo peyama te ya girîng, bi rastî jî her gotin di cih dabûn. Mamosta Can, ez ê werim stranekî ji te bigirim lê beriya ez stranê ji te bixwazim ez ê dengbêjê me yê ciwan rêberser hecî ez bigirim ser ekranê em xêrhatina wî jî bikin. Wan strana jî digirin ne wisa? Em strana jî digirin Mamosta Can. Rêber Can xêratî. Ya strana min ji bo hemû kesê bibin endamên heyva sora Kurdistan. Ama kesê ku bi qaygiyekî yani ferasatekî neynî li vê saziyê binêre aliyê xwe yê vicdanî, aliyê xwe yê însanî kêm e. Serî ser. Her siyasetmedar dibe, rewşenbir dibe, hunermend dibe, civaka me dibe, însanê normal, asayî dibe, jin dibe, mêr dibe. Em muhtacê xwe, muhtacê hevkarî û piştgirî û
و آلیکاریا هفگرتنا کنه احساسیه که می به سالان خدمت دیگه اف سازیا هند زاتن روجاوای کردستان که نمونه ببوری از درج نکن روجاوای کردستان نزدیک 11,000 شهید هاتنه لباکوری کردستان هوقاس لباشوری کردستان کم برهجمیر هوقاس روجلات کردستان بشمیر هوقاس و کسی که مقدور مانه و بریندار بونه مرواج تقی ناوه چرچویده هجمار آمد گه 100,000 ای باشه وکی و مال باتا خود وکی دست انسانتی و مروواتی دریجی و مال همه ولاد پاریز همه کردستانی پرورن همه ولاد هیزن همه دموکراتن همه کتانه وجدان خو اخلاق خو تبلی شورش آزادی کرنه ای پیوسته که دست می آلیکاریشی به ناو اندامتیشی به پیوستم دریشی وان خیرخواز خواه و مقدور خواه بکن ارکه که من انسانی وجدانیه سپاس که من دریج نکم خواستم مستاد جان از چی سترانش بر بشم یا ستران سپیر نبوم اره ما مستاد چی جان ستران دلیتت خوازه بجاره برجان تو خیر آتی بری ما مستاد ستران بجه اول نجا دوستان درومت کسی کلمه تماشا دکن جبو برنامه جبو برنامه بگه هر کسی کرم خواه پروگرام از جرای کمین از این بر بشم کرم که ما مستاد سپاس جبویتن جبو همو خیرخواست و همو دلپاک و کسی انسانی خواست مروی خواست که دست آلیکاری پشتوانی و هفکاری و یک دوینه نتنه اوجی همان دمه ببین اندام های باسورا کردستان جبوان پیش کشت خیلی سپاس کرم که او شیروانین دو زمان فندو چرا دارینه او شیروانین دو زمان
ام پرویان و بهستن مخابن کو ام بلدستن ام پرویان و بهستن مخابن کو ام بلدستن دای کامه کردستانه به همیاوی امشی مستن دای کامه کردستانه به حسرت آوی ام بمستن نخشونیگار آلینه هلهنگی دو زمانه نخشونیگار آلمانه امش بیرناکن و دوزاوه قد نشکینین و سوزاوه امش بیرناکن و دوزاوه قد بیرناکن و سوزاوه لو هوالنو لو کرنو لو مردنو كتنري لو هبالنو لو قرنو واس حيرانا بجنوان سپاس ما مستجان دست تلاوريز شبو حمو بشتاره ساغو سپاس سلاو میوانا جشتره هنه و نویساندنه جی کو دمک دریجه ما بیریا دنگی تکیری مامسا سعید خان سلاو حس کرنه گلجی جبونا تهه مامستا جان باشه از دیسه ورم گلتا مامستم هرن جم ریبر سر هر ریبر جان تو جی خیر هاتی ریبر جان دنگ کرم که گلک سپاس از سریدا مامستا حمید و هروا مامستا سعید خان و تمام گوداروانان سلاو کم ریبر جان وکی ما گوتو بو برنامه جبو بانگوازیا اندامتیا گلیمه جبو حیوه سورا کردستانی تو جو وکی دنگ بیجه کی جوان هنرمنده که کنها دنوا جواکا کردیدا بستران خواه به دنگ بیجه خواه به جوانتیا خواه تو جی تیناس کرن ام جته جی گوتنی تا گهدار بکن پیامات لسری بابتی کرم زور سپاس جبو و آمده کاریا و ایشه جبو هیوا سورا کردستان براستی ماموسته سید خان گلک آخفی در اکیو ده نه از جید کارم ببیجم که حوجهداریا گل کرد حوجهداریا کردستانی که آنها کردستان دیجیم براستی به هیوا سورا کردستان هیه هر وهاجی حوجهداریا هیوا سورا کردستان سازیا هیوا سورا کردستان جی به دیسا بگلی کرد هیه یعنی تمام گریدایی هستند. حوجهداریا کردستانی هم راستی به هیوا سورا کردستان هست. زارا که کردن در کامپان دان در چادر دانه در و دانه دبی که هیوا سورا کردستان دست آلیکاریه به هر وقت درجه واند که دبی که ام جی جوی کاری جوی خوات را ام به دنگ نمینن به ارک نمینن و ارکی بدن سرمله خو هر وقت یعنی تمام هنرمند کردا بانگوازیام براستی تایبتی هنرمند داشت برکو سری ده هنرمند ببین اندام پشتیوی مالبات خواه و حوال خواه هوگره خواه دور خواه جینار خواه بکه اندام هیوا سورا کردستان کاکو حیان هیوا سورا کردستان آلیکاری خواه بگینه کردستانین که حوجه داری با آلیکاری هنه
باشه گلک سپاس ریبر جان جخوا پرسیدی جی هنالی بریم هر نه پرسیدی از مامسا سعید خانم دنگ بیجی که جدا گودار بکن و دیارش بوی تماشاوان مجی کانی تیچ مرا بجی دنگ اکل جمع تا ریبر جان او دنگ اگر او باش با با من دنگی و گلک باشه دنگی من چاواتی از دنگ اکل جمع تا دنگ نظام کاغذ و نظام چیه آنها سکنی نه سکنی اری راستی ما واسه سید خان لوره بگم یعنی از بلا ببورینه راستی از دنگ بیجی نه ما واسه تجی دنگ بیجی جوان دنگ بیجی باره گرانه هنرمندی باره گرانه بزنی ما واسه سید خان بلا ببوره به دستور ریبر جان بریا تو دست بکی تماشاوان هجادی ساده بیجم از تکالیوت کیم کو اون برنامه پار و بکن جبو کو هر کردگ هر در جهانی کو نهال سر سوسیال مدیای ما ببینه و دنگی هنرمند ما میوان ما بگه هوان جبو بانگوازیا اندامتی هیواستورا کردستانه کرم که قربان به های هود که سجار های ولات احمد خانه کرنه گو نخوینه پیل ده مینانی بحروانی که چو خورته کردستان بره خدانه چیا سرخوه بونو آزادیه گوه مل سرم لمکوری گازی دوره دلو دنجی نایی بهار قازان و قلنگار رفت گریدان تنجبه اخدایی جبریه خوازن آوز بگو ما تاک رحانا لدر چکانی آمنه خوبردان با پیشیه منه بگو تابا قلنگ مالک آوا ای سال 7 ساله کره آپیم تمام بو بنگی بویه جبانا سرخوه بونو آزادیه از نزانم خبرات هیجوه خوش میره میوان فلک سوار خزبه هاو جاج کره آپیم سیوی قلنگ قنیان و دو گوله که چکا کردستانه و نظانم واچیه چه حاله گلوال سری دجمیان ازل شلات میزد کپتن سیتوانی جبوینا که روشکو پسکوبیان دخواه گریدای به طرز بوتان و خرزان گریدانا رشکوتیان 100,000 جار ماشنا که چکا کردستان متناس گیری باز و قلنگو گیرینا شروانه دایی لسر چیان وره های جان جان به های هاد که سجار های ولات احمد خانه کرده گو نخوینه پیل ده مینانی بحروانی
کچو خورته کردستان بره خدا نجیا سرخوه بونو آزادیه گوه امل سر ولم کوره گازی دوره دلو دنگه نایو های 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 ساعت خوش گلک سپاس مامسا سید خان چا بگو که به بلا بگورن مامسا سید خان گوره برژی سپاس جوانه که کرده خوشه تدیت او تورا میدن بیجان حتی روش گهشت وی که دیوه آسته به واجه به 100 ساله ام سپاس دارین شورش همدم یا کردان کو منابع دن بیجن کردان دیهیست و ایلو وکب عالیه که خوی ارنی فرساته که ارنی کو ایروش مادن بیجا ببیرت نسترانی وان ایرو جوانی مد بیجن دوباره دکل او تشتاکی خوشا تشتاکی رزداریه سپاس دک مجبور ریبر کسی نوکر ریبر جی کو و کبناتوریه و شوبداریه بردوام بکن هم لگل کبناتوریا می در رابردو و هم جی لگل نوجنیه لگل هب بودن بکاربن افسانگیه که چی بکن و بردوام که سپاس دک مجبوان البته بیاوجی تیره ناکه ارککی می انسانی وجدانی جه هیا که اوجی تمش هنرمند داخواست دکشتن بیجا و استرانبیجی ما موزیک جنی ما سازی و دستگین جواکی و نتوایی تمش ما داخواست دکن که پیامه که بارا پارو بکن ایلوژی بناسبتا اندامتی های باسورا کردستان سپاس دکن براستی جی گرکه همو مروف هنرمند برای هر کسی استرانبیج موزیکشن ج سیاست مدار ج ریخستن کار ویدتید کسی انسانی نه کسی وجدانی تفکر دبن هنر خوشی وصاجی دعافرین او اندام سازی انسانی نه هنر بد طبیعیاً غذایی ام دنرن لحال قال و روشا خود نرن هنرمند ما موزیکشن ما دنبیج ما دنقش ما استرانبیج ما دمیدن به نوا سازی دزگی ما ده تو نوا کیوان ناسنامه کیوان تونه اوانا جهه نینیه پیوسته که ام وکه هنرمند استرانبیج دنقش یا بجم دنبیج ما موزیکشن ما براستیش ام ببین اندام سازی جواکی ین وکه های باسورا کردستان های باسورا کردستان سازی که انسانی وجدانیه و فرمی و رسمیه پیوسته که ام خلبین ناسنامه بگرن ام ببین اندام که انسانی جریزیجی جواکی می جریزیجی بکر بخواله بگرن لفه ناسنامه بگرن اگر او سانه به هنرمند کرد ببین یعنی استرانبیج موزیک جان و دلبیجن کرده ببین اندامه که کی جان سازی پرسکه و سا هیا و ببین اندامه کی جان سازی تو نبه اندامه کی بیجم سازی کی انسانی تو نبه که سازی کی هنری چاندی تو نبه سازی کی یانجی بزنم چه کوپراتیف کی هنری یانجی مثلا فدراسیون کی چاندی هنری باشه هنرمند کرد دلبیجن کرد ببین اندامه که یانجی کومله کی جواکی چاندی اوانا ارککی میا اوجی به زانسته و به تگشتنی و علاقه داره به تگشتنا پیوانین آستا چاندی و زانسته و علاقه داره هر کسی که به اندام ندوی زانسته ده بلکه تو به اندام کومله که جواکی چاندی هنری یانجی نزانم کومینکی یانجی از بیشم کوپراتیف کی هنری چاندی ایرو های باسورا کردستان سازی کی هنری سازی کی انسانی و جواکیه یا ام هنرمند کرد چما نبل اندامه وی چما اوانا شانازیه که فرمیت که ناسنامه که سپاس کم درجنه باشه مامستا از
پرسا داوش خازم تابی کم نبریا پرسیم سترانه کی دن لتا گودار کم پرسا چم سر پرسی نه یا تیتش بگذارش ریبر نه جتام گودار کن ریبر جمع گودار کن تو خودی اری والله یعنی از مجبورم بیشم یا نه مجبورم به خودت تو نمجبور یعنی داخازامه و داخاز تماشاوان ماجی جبر استرانه کی گو گله کی دندریج دا کمبوت بو ناصر رزازی گوتیا کتیا کاسیتا دا لی زیده نه هاتیا ناسکرن از ایروش بو دایکان بو مالباتین کو مغدورین و حقیقتین و شورشین و آزادین و تکوشین ازش بو وان مالباتا بیشن شبو وان دایکا بیشن لی زیبیدارم کو به تیبتی جی لدروی کردستانی سریده هنرمند روشنبیر سیاست مدار کسین پسپور کسین براستی دینی وی ایمان وی باوری وی چی ببره بی پیوست دست اندامتی دریجی های باسورا کرسان اف حقیقت که جبو في حقیقت جذبه استرانه خوش بو حمود دایکین مقدورین 5 سال کرسان گلک سپاسم استاد حليم داي هاي حليم داي سري ما كشك خم دنياي سري ما كشك خم دنياي dost düşmana hemevantır dost düşmana hemevantır Çima behtime humaye davi Çima behtime humaye davi Dayı akame kirin çarpırça Levma dillime pürşane da ben Levma dillime pürşane da ben Derdime zore Riname kure Derdime zore Riname kure Her karvanime onu konak Her karvanime biçim konak
دمگری آنه دمگری دایه دمگری آنه استن چاوین تمینا بارانه استن چاوین تمینا بارانه هستی دلنده سری مبلنده هستی مبلنده سری مبلنده مگری مبیشه روشا مکانی مگری مبیشه روشا مکانی دای روشام گلک نزیکه دای روشام گلک نزیکه کاری خوبی که رودی خوشاکه کاری خوبی که کملا خوالی که کورین روشین رش دلیم هوگش کورین روشین رش دلیم هوگش ولا تغابی کردستان بوده ولا تغابی آزادی بوده یا هر هذا مستجان زنامش دسته مکرد هم کاری مملی تشنا به برنامه بخواه زبون خواه شما مستجان اما دنگی دیشته تماشاوان اسپاز نا دنگی تا براستی جی یک جوان دنگال که ام بدنگی و بدنگی هنرمند میکوم بر خودان امرابون ما مصابری از پیامات داوی بگیریم از حوالا لیلا اسپاز که از وقتی و نگم اسپاز که راست تنزنش دسته مکرد مجبور نام به دست خالیخم او جیتید دنوا پردان دا به دستا تنبور دیخستن بنا بودن گفت برز لیلا ایرمت بپجری سپاس که بیشبه همو بشتاران سلام ورزی مهنه دوباره جبه همو بشتاران ما مستقبلات چیه هنا ایشینا بده ام خیراتنا حوالا لیلا بکن خیرات سر سر شوا زور سپاس ناف خیری دبن ایدارم جباش بن جبو حمیه جبو حوالا لیلا جی و حوالا ریدور جی و جبو اماده کرنا برنامه وجدی سپاس دکم جبو وشی بیدارم کو دهاتی ام سازی خود چنین نهیلن سازی که انسانی بیشتانی و فرمی به تنها نهیلن ام کرد خرافه هست و رامانی خواه به دست خواه انجام بکارن تداریک بکن او جی راستیه که می ده 100 ساله بو پیوستم خودی سازی خودر که ببین اندامی وان همان دمی آلیکاری پشتوانی لگروان بکن لگر خزان و مقدور این جواکانا توافر نه تنی جواکانا پر همان دمی دجی کسی کد مزپوتامیا دا آناتولیه دا ایروش مقدور شر قریجم ام دست هفکاری پشتوانی وارا بکن او جبری های باسورا کردستان دبی سپاس مامستا جان تو بری هری از بچم گل حوالا لیلی از قازم گوتنه تای داوی لسر روشان حال باشور کردستان کو و که هنجی دبینن ده چاپمانیا کردی و ده چاپمانیا در وادا جی پر بحث سر تکرن پیام آوا و که هنرمنده که کرد کو سری 30 سالانه 40 سالانه اون خدمت هنر کردی دیکن اون که هنرمنده که بانگوازی آوا جبوی جواکا کردی جبوی او هیزین کنها براستی روشه که آوارته پستنه هرمی بانگوازی و جبوان هیزا و جبوی گلی کرد بگشتی کرم سپاس بلکی بالا لیلاش که اوانج سپاس مسلم به شوا و خیر به
هوالي بيجم استرام بيجمي تنقشمي إيجاد جواني مجلس لابد منه يبو حمد ما شبه الراسته بقشتي سريدة بتعيبات قلي فورد نتوا فورد ودوستن قلي فورد واجوية كي قلي كي تيرو في جرين در باست بن أفسد سالا ست ساله كي كو كورد بناسة ديكن وكا دهاتية كي هفترتي هفسندية كا هفار و آزادية كا هفار بناسة ديكن ليل آلية دي تريشي مخابه كم هميجي بناسة ديكن وكا ببيجن قلج شاوات بيجن سدمين يعنجي برسكريكن گشتی کنتوا على قدر انجبار ما ودوزا آزادی کرد على قدر که روش روشتا تنابین داد کسایتا تکوشنا آزادی گلی کرد دوزا کردن ها روشه بده اون زن شرکی در مروباتی برید شه لباکوری کردستان باشوری کردستان روشابای کردستان حتی روشلافی کردستانی وانا محمی على قدر دیگه وقت سازیه که انسانی شی مزدجنيز على قدر شيء مقدورين شركي بهم طاهنة معلوماتين ما دردورين ما لكن هنا مقدور أبا شرا البته عالية يك عالي بنتودلت طبعا يبري ببرد دكاسات نتودلت عند كويرو دولتين دستلادارين جلوباليزم نام نتويش كويرو بشتبانية اللي بشري نتودلت يدكن تقازن دوزا كورد بدسكبين كردان دكساية بارتيا كارتري برسان ودوزا ويا آزادي قاسدة تنقاو بكن إبس بكن وساجي روشكي وصانا هيا هلبت أوانا مرحمية جلسة على قدر وكا إنسان وكا هنرمند وكا استرانبيش سياسة مدار جوان كسدين تنبيش تنقشل ما فجلسة على قدر جبركو أمج محتاجة نصنامية كي آزادة ناسنامه آزاد جگریدای دوزا آزادی خوازه نتوا کرده اگر او دوزا روشکی نیمی رو بده ام همو اندادن ام همو ناسنامه که آزاد انداد نجدست خبر پشتی 40 سال 50 سال بشونده که دستگفتین کردانی رو پرزیده چه بونه مخابه رول باشوری کردستان شرکی دادر کرنا همون نرخین کردان حمو دستگفتین کردن روژه بده و به حمو سرمایه تکنولوژی رو برامبری دوزا آزادی خواست یا گلی کرد شروان گلی کردی رو تکوشینه که بردام که شورش که هم هیوی دارن به طیبتیجی گلی کرد و ریخستنین کرد سیاست مدارین کرد او همان دمه سازی و دزگین سبیل انجبا کرد لهمبری بیشتر قرش یه داگر کردن همون خیر کردستانی و داگر کردن کردستانی راوستن دسته هفکاری پشتوانی گلاب بکن بلکی رو ناوه پیدا کردن که پیش ناوه پیدا کردن جی هیزن کو ایرو به طیبتی جدو کنسپتا نتوا دموکراتیک نتوا دولت AKP و فاشیسم محبه کو ایرو تیده بره برنهنه که پشتوانی الگل دکن و دقازم خنجره کی نینی خنجره کی پشتانه نتوا کرد بکن ام نای قبول کرد نای پجراندن ام همه بهیوی نکو بندوار نکو هر کس بکوه دوله دستری ده حیواسورا کردستان خباتکارین وی ریبه برین وی پشتوانی الگلمه مقدور بکر و همان دمیشی هنرمندین کرد سیاست مدارین کرد و سازی و دزگین سیاسی و ریخستنی ین جواتی پیشیل وی شریق رج بگرن کسی که پشتوانی لفاشیزم داگر کرد یا AKP محقا دکنه پیشیلی بیت گرتن حتی جمعه اموان چی تشبیکی حب گرتنا نتوا یک گرتی بکن ابجبو ارکتی من انسانی نهاجی گله کنرمن سیاست مداری کند روشه بیده جبو وینا دنبا هولدانا دن هی بیدارم کو انجام کی اریندر که بکو نافخوی پرسگری که رو نده ام هی بیدارم کو کسی کنها ایرو ده هرم پاراستان مدیا باشوری کردستان در جزاپروس حتانی متینا و حتانی آواشین جواکا ما کسی می بهدینا جواکا می کرد ورات هیز نشتمان پرور کو
کتکار بدهان شهید و بیش مقدور دانه دی سالن رابردو دا ایروژی همان دمی حلقرتنه کمزن لهمبر فاشیزم AKP و MHP سری راکن سری هلدن خودیل آخا بپارزن خودیل نشتمانی خوا و شیروان خوا مروواتی خوا بپارزن های باسور جنج بوا آماده کوبه خزمتی گلک سپاس مامستا جان سپاس بوی بجداربونا و سپاس بوی پیام موی گرینگ و سپاس بوی ستران و آواز و دنگی تی خوش مالا بابا سپاس شبات امینت خوش بمینی خیر خوشه ده مالا بابا شباب که شب باش سرچه مامستا جان شبا مامستا برس لیلا ایرمت تو خیر هاتی؟ سرچاوا ساوی زور سپاس هیدارم هم باش من تندرستی و باش به باشه زور سپاس هیدارم هم جی باشن امزی باش ام همو به هفرا باش بنوی باشی هم از زیده تر به تو دره دا بوجی از بارم تو دیگ وستی های سپاس بود در فتا کورده دایمه سپاس خوش اما ویا تایبت رجا دکم اولا لیلا وکی که در رکلام داشت معانی بو زمان برنامه که تایبت جبو بانگوازی هنرمند و کساتی و سیاست مدار مجبو گلی کرد و اندامتی دهی و سورا کردستان دا ام پیام تا بگیرن لسرویه که اونو هم وکی کساتیه که هم وکی جنه که کرد هم وکی شاره درامه یا بری جزیره بوتان که دمه که درش براستی تلوی داره مایو و تدید روشا گل ده چه حاله که دابون روشا که آورته بو براستی جی جبوی که امجو پیام تا گودار کن کرم که اجی دست بکدت خازم همی تماشوانان و همی بجدروانان جی مامسته و تواهی جی سلاو بکن و هنرمند مین هیجا هنرمند حواله هیجا سید خان درکت لی راستی ام جی بچکتیا خواه هرتم بدنگی مزنبونوی بودار بکن مهنه که یعنی گهداری حواله جی کرن یعنی پیشیوی جی راستی تشتی کو آنین زمان تبدی تواهی بیم یعنی گرینگی و تیاو سازیا ام بجین دستیاری و بر یا هیوا سورا کردستان همان دمی ام بجین همی کد کارن هیوا سورا کردستان و یه و بریوین اندامین و چقاسی کار کی کار و خبات کی گرینگ و بقاته کتینینه براستی یعنی معنی گله کجبر کو و جانی زمان یعنی دو کردستان راستی هنی سیاست کی شرط مشاندن به سالانن لسر یعنی گله ما هر آواهی یعنی به هر امور جر یعنی بکارتینن و گلی ما هم خیزان دکن هم جواره و قد دکن هم یعنی هر آواهی گلی کی مقدوریت کی پر مزن لکردستان تکرن دما کو مروب لدنره اف نتا دولتن کو نها هرامن هر چر پارچه کردستان جی اکوته د جیان کن تایبتی مثلا لباکوری کردستانه لترکیه تشتکی وساهه کو yani ev benve mağduriyet de ne karın jivan alikariyan sud vegirin. Divi ali de disa em bixwed yani saziya me em bi kurd xwed karın ancak birine xwe derman bikin. Bi vî şeklî rastî ji xizmeta hêva sora Kurdistan ya ku bi piştgiriya civakê dayê gelê Kurd yên Cizîrê, Şirnex, Gever, Silopî سور yani rastî her yani ji 2015 heya îro ez zanim ku ev tiştî ku mal li ser gelan hata xirakirin malê wan hatin talan kirin divî alî de mesela mercerekê xasî hewcebûyîna me aslında rêxistinbûyînekî saziyekî wisa ya piştgirî û ya alîkariya ku bi hev re tê çêkirin divê de jî rastî hêva sora Kurdistan bi kampanyayê xwe ku dayî dest pê kirin ام بجیم به آلیکاریه که دمدرش و به آلیکی وجی aslında tişteki komünal jida jiyan kirinj berku gelin livirş xwara malbateki bi hevre hevdû nas kirin ziyareta hevdû kirin tekiliyekî di nav hevre çêbûn yani her çar parça Kurdistanê li Avrupa li her derê cîhanê birînê hevdû derman kirin bi hevre ne tenê milê madî manevî bi hevre daha zêdetir nêz bûn ev jî em bijîn bi wesîla birêya saziya me hêva sora Kurdistan çêbû ev jî giringiya xwe bi wata xwe û çiqasî jî em bêjin
جبو گله ما خدمتکی باش و گرین کو پیوستی دایی ایرو لروجاوای کردستان همان دمی دمل ام بیژن تندرستی و طبی و چقاس ام بیژن کمپانی پروژین کوتی چکرن راستی جی گله کی بواته جبو دبه ام به سازیا خو هز درتر له خو در کنه جبرکو ام بینن کو دو سر اخمل سر جغرافیا ما شرکی پر قریش و بهوانه تمشاندن سر گلین ما بروجانه قطعیان پپک آنی بروجانه مال یعنی خزا مال تباهیت طلا کرن دوی آلی ده جبو اینا جی پیوسته کو هر کرده کی براستی جی وکه ارکه چی سرخوا اندامتی آخواه هی و سور کردستان چه بکی کو دنیا راستی امرو دنره یعنی همی دولتان ام جنده تو دولتن کوهی ام بیژن دناوا خود چاوا کو ام بیژن آلیکاریه کی ساز دکن لیول دما کو مرو دنره ام کرد هر چه قاس حتی ایرو به ستاتوی جیبن راستی جیبه یعنی به انجام آوی دجی دی ساجی ام دبینه کو گل چه قاسی زیده بری خستن کری و بیکو ام بیژن yani statüye ki anji em çıkaz bibin dünyaya ser dine em bela bibin ji weke gelê Kurd em çıqasî birêxistin yani çawa ku dema ku mirov xwe birêxistin dike û bi şeklekî organizerê xistin bi sazibûyîn dema ku mirov tev digere demekî mirov dikare bê ku mesela ev dewletên ku têde em jiyan dikin bê ku em hewceyê we bibin em bi xwe birîna xwe derman dikin ji ber ku zaten مدید کو دست خو دوی عالی دش خو او ما مخرا دکن zaten او برينا مدوکن اجبو ویجی بیکو ام منت تکسبن گرک ام وی عالی ده خو daha بری خستن بکن اندامتی خو و پیشبینی خو daha خورتر بکن لسر هیوا کردستان باشه رضا لیلا ایمت سپاس بو گوتنو پیامنته امی دیستا و گلین گلتا از میوانه که دیگرم سر برنامه جی هنر آیزون بری از ببینیم سر اکران حوال نهجا دوستم برومت جکر مقام برنامه ما پار بکن جبو که هر کردک لهر در جهان خوابی که اینه ما او به اندامه های و سورا کردستانه ریبر جان تو آماده بکی از هنر تینم سر اکرانه و تو سترانه که دنگ بیجیش من آماده سلام رس هنر جان مرحبا جمع موسى سلام رس خیرات سر شوا نافس صحابي حوالی لیلا مرحبا سرحد خیرات سر شوا امجا دنگ بیجی که ریبر کو دار بکن پشاجا امی دوام بکن گوتنو خو آخوانه خو هنر جان تمام باشه ریبر جان تو چیز مرا بزی؟ ریبر جان دنگی تا چو قربان دنگ نینه تمام هنر جان تو خیرات دیسا نام خیلی دام موسن سلام رس سلام رز بویتا وقتش گودار کر برز لیلای مجهدک گوتن آنین زمان لسر اندامتیا هر کردکی جبو ایوا سورا کردستان کو ام بکارن زیده تر دست خواه درجه حوجه دارن خواه بکن لکردستان و لدر و کردستانش لی بگشتی لکردستانی تجوه کنرمده که جوان امجه پیامانتاج گودار بود بله راست حوجه که او راستی جبو گله ما تشتی که هری خوش یعنی جبو درمان دبن جبو یعنی ناف خدمت مدا هری کماسی ام ده کوشبرن بنابرن لولاتن زحمتی ایشو گران گله که هر عالیه دا ام دو قازم مانان جی هفده یعنی ده برینا ما چه ده ام برینا خو به هفرا چه بکن یعنی وقت تشتا جبو ما براستی جی عالیه هنری ده عالیه ناف قوات دنه ده تشتی که هری خوش ام بکارن به هف ناس بکن به حسکرین خو به درد و زحمتی خو ام جمع هفده راستی جی وقت تشتا ام چه بکن پر باشته به جبو گله کردستان جی جبو همو چهار پارچه جی وقت تشتا لازمیه که ام وقت تشتا بینن زمان ام حسکرین هری مزن ام حسکرین خو بینن زمان یعنی از کردی جیگی داده بینم راستی باجار اوروپا یعنی نزانم کدری کیجاناتی کیجان باجاراتی جاناوی چهاد میشه دیساجی از دکم همه زاپا حسکم çünkü em gerçekten haskırın em zede bebe tişte us az fazla
ام سلاو ریزی و همو باشه مرجان امی دیستا ورن گلته ربا چن کا خبر دم بزن دنگی تتی دنگه منه ببورم راستی دنگی تلفون توی كوي سر حد تيتن اولا ليلى امچه او جسر حديه پایزوک و حیرانو کان نزانه چیش مرا بجه او سر حدید بجه از خیراتنا حواله هنر آیزون و حواله لیلا ایمرت شید کم گاویدم خیراتنا وانکر باورم دنگه منه دهات بلا بورم سپاس ریبا ما واسه دنگم هیه دنگی توی که کوی گوزنه ده باشه از دیسا سلاو مجبور تمام گوداروانا گر که ماسی مجی چید بن بلا ببورین امان 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 لقمة خير ندي حيفا شراي جان جان دوازه رابط تنبورا دست خواب بشکنه نوشیانه لخو حرام کم دوازه رابط تنبورا دست خواب بشکنه نوشیانه لخو حرام کم دوازه مال و ملک خو فدا کم آخ کم یک جگمیان همه جو فرد چکم خبرتم کلاز المخراب کم گلی خوشی خلاص کم بیجم امان 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 لو سجار امان 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 لو مخير ندي حيفا شيران جان جان دوازه راب میره خو که حله شیرین بازه که حله جا سوار کم دوازه راب خبردم باجار آمده جه کلا زمزم حف برجه بلک جمیره خوره چکم حفته خلا ما حفته خزانا لبر خزمتا میره خوره اسکم دیلانه که دیلانه که چانا خورتان گره بدم امان 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 دوازه راب مسکینه کی بدم شهید گورستانه محکوم زندانان گل مرامون چاران جهانه دوازه راب بدم شهید گورستانه شیخ سعید سید رضا برزان و احمد خانه دوازه رابم بدم شاعر و دنگ بجو هنرمند خواهدم باجار مسیبین لسر قبرا آب موسا از بیجم راب کالو ایرو دعوتو دیلانا میه که فوشاهی آمیه باور بکه هلا راست دلتا خونینه دیه دستمالکه به سر و زردا بخمنینه لسر دیلانه بحاجینه آخ کلو درده 1000 سالاییه برینه دایگ کردستان جدل خبرجینه بیجم امان 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 لو سجار امان 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 لو مخير ندي حيفا شيران وای جان ساعت دلو هسته ده ساقبه گلک سپاس ريبا جان هوا بفرتي جامن تاوا قد جامن نگوت اخيرا افسران ده گوا کو ام تنباه تب زیدهی امن اکسترانه به هرمی دبین وقت نای سروانه درفت نای سروانه انا بشرح خبر دم باشه والله ليلى از دي ساعت هم گلته
شکال سر هیوا سرمه پیام و گودار کرو بانگوازی واجیم نها وکی من به مامسا سید خان واجی بحث کرد تو جید زانه روشه که آورته باشور کردستانه ها براستی یعنی ترساوی که دناوا گلده های کردیسا شهر کرد بکرد به انجام دان به پیلانا دولت ترک هر و او زوری و زحمتی لسر پنابرین معلومات منی کنه ها ترانی آوانج لما تماشا دیکن سلاو جبوی برخودان آوانج که براستی زیده ترج ساله که وسا او زحمتی لسر سری وانه پیاما تا یک وک جنه که کرد جبوی جنان بطایبتی جنه کل باشور کردستانی نه لسر وی روش آورته انتخازن لتا گودار کنو کرم که بله یا راستی اجد خازم دست بکیده گلمه مخمور و aslında taybeti ku naha li ber xwe didin li Başûrê Kurdistanê em zanin ku gelê wê jî aslında li dijî vê tiştê disekinin yani li dijî şerê navxweyî nava Kurdan de em bêjin nerazîbûnekî pir mezin nîşan didin ji ber ku ev carekî em bêjin her tim li me daya wenda kirin lê vê carê vê sed sala bîst û yekemîn de a ku niha bi rastî gelê Kurd gihîştiye hêdî مینا فینال بناو دکن یعنی هاتیه استکی وسا هدی یعنی هم هزا خو هم هبونا خو هم به پارادایگما خو به فکر و رمان خو دروشلات ناوین ده بوه هویه کی د قادا ناونتوی ده وکه پرگاله کی آلترناتیو د ملی انترناسیونالیستان و د ملی امبیژنگلینگ دموکراتان و وکه هویه ته پیناسه کرن جبو ویناجی elbet ev gefên niha li ser dê paradigmayê ev gefên ku li ser vê fikrê yani taybetî em dizanin ku hem di qada yani hem hêzên navnetewî hem jî yên herêmî hinekî ku êriş dikin li hemberî vê ji ber ku Kurda va salê dawî bi rastî jî bi her awayî xwe li cîhanê da nîşandan yani taybetî bi vê hêza xwe û ya aslında daha zêdetir bala mirovahiyê jî kişandî ku ew pergala demokratîk ya konfederalizm ya ku niha em bêjin li cîhanê jî weke alternatîv dîtin vîna weke ji bo xwe ev pergalên kapitalîst ji bo xwe weke gefekî dibîne Êyê dikare Kurda bidêşkanin heya bi salan taybetî va çil salanin ji xwe ser tevgera azadiyê her awayê li ser gelê Kurd êrişekî pir dijwar heye lê va pênc şeş salê dawî ku tecrîda li ser Bilêz Öcalan hatî dest pê kirin bi şivê şerê psikolojîk şerê ku li ser gelekî dijwar kirin yani hovane dikine çi kirin nekirin bi vîna ser neketin yani hem Türkiye taybetî pêşengiya vê dike ji ber ku di snorê xwe de jî heman demî em 2014-15 bi vîna jiyan dikin ji xwe lê em bêjin ew destkeftiyên gelê Kurd ê ku niha em bêjin li Rojava hatî înşa kirin niha li Başûrê Kurdistanê heyî taybetî li Bakurê Kurdistanê ji xwe bi vê siyaseta pênc şeş sala li hemberî vê li dijî vê ji xwe şerekî psikolojîk jî û her awayê qetliyama jî pêk anî roja me îro de işte li ser girtina Partiya HDP niha Partiya Gelan li ser wê yani temamî dixwaze tasfiye bike aslında dixwaze gelê Kurd tasfiye bike ji bo ku van destkeftiyên ku heyî jî bi giştî holê rake ji ber ku nekarî lawaz bike çi kirin nekirin millet gelê Kurd em bêjin ji şûnde gav naavêt ji em bêjin ji gav ji taybetî baweriya demokrasiyê işte ya azadiyê nekarî ji destê gelê Kurd wergere ji bo wîna niha hew didî ku bi Kurda bidêşkandin ev jî tehlûkeyekî pir ji ber ku dema dibêjin ya her tim dewletên netew dibêjin ki parçe bike û rêve bibe yani gelê Kurd jî beriya sed salan kirin çar parçe kirin bin kolonyalizma xwe yani kirin bin xwe bin dagirkeriya xwe îro jî ev parçekirin dîsa jî nebû sedem ku gelê Kurd îro bi hebûna xwe li cîhanê li dunyayê weke hêzekî bide nîşan ji bo wîna jî dixwazin yani ne tenê bi vê parçekirina fîzîkî vê carê dixwazin yani bi fikrî yani aslında şerekî li hemberî
ve paradigmayı. Ji bo wîna jî dixwazin aslında bi Kurda bi vî şeklî bi hevdû bidişkandin parça bike, yani her avayî ve parça bike. Ji bo ku bikarine siyaset yani lawaz Kurdekî lawaz li pêşberî xwe dixwazin bibînin. Ji ber ku Kurd niha bi rastî jî belkî di dîrokê de ev qasî bi hêz û ev qasî bi fikr û ramanekî ne tenê ji bo em bijîn heremê ji bo hemî kesên demokratîk xwaz yani azadî xwaz bu hêviyekê. Ji bo wîna jî gerekê gelê Kurd taybetî rêveberiya Başûrê Kurdistanê jî nav de taybetî ew gereke neyne lîstikekî wisa ku bi qedera gelê Kurd ya işte 100 sal dî şûn de bike. Ji ber ku ev tehlûkeyekî pir mezin e û bi vî avayî ne tenê em bijîn Kurdistanên Bakur an jî yên Rojava an jî her sê parçe Kurdistan taybetî Başûrê Kurdistan ez vê barî deme ku zarara herî mezin bi vê bibîne. Yani ji bo wîna jî dibe ku em weke gel nehêlin ku em carekê din li vir jî bang bikin her tim jî di vî alî de yani ji bo yekîtiya gelê Kurd ji bo ku ev şerê ku nava Kurdan de ji bo ku em destûr yani dibe em destûr nedin vê tiştê bi dengê xwe bilind bikin em hinekî rastî hem wek siyasetmedar wek hunermend wek rewşenbîr her awayî wek saziyên sivîl gereke li vî alî de em li dijî şer taybetî ev pirsgirêkên ku heyî em dikarin bi diyalogan çareser bikin taybetî em bizanin ku ev lîstikê dijminatî ye ev lîstikekî ku xêra ti Kurdan tê de tune ye ji bo wîna jî ev yê bibe wandakirinekî mezin li dijî vê gereke vê de helwestrekî zelal li dijî vê gerek bê sekinandin li vir de elbet rol yani her avayî ve rol dikeve ser melê ku em li berî vê bisekinin evdan ser yekîtiya gelê Kurd dîsa Yani ji gotinê we da bangewazî ji bo gelê Kurd bê cudayî dûr ji îdeolojiyên partiyan siyasî wekî Kurd wekî netewe li hember vê rewşa ku heyî dengê xwe helînin û li hember wan bisekinin. Belê masa ji ber ku ev ser partiyan re ye ev tiştekî niha ya ku heyî ji bo netewên em jî nirxên me yên hevpar henin em ewekin taybetî ev hêdî ser partiyan re ye ser şexsan re ye ser eşîran re ye yani ev gereke wek netewekî Kurdekî netew gelekî li hemberî vê ji bo vê bikare bê hev yani ev ne wisa yani ez bawer dikim ku em ê nekarin li hemberî dîrokê vê hesabî bikin. Sedî ser. Birêz Leyla Îmet siyasetmedar û kesatekî meyhêja gelek spas ji bo tevlîbûna te em Tirkiye xweş bûn û spas ji bo peyam û bangewaziya we. Ez spas dikim ji bo we tevahiya gelek spas. Hûn her hebin ji wara şev baş. Şeva jî xweş. Şev baş gelek spas şev baş serkeft. Belê rêzdar huner ayzon hunermendê meyhêja kace ez werim cem te em ji stranekî te guhdar bikin lêberiya em guhdar strana te bikin temaşavan hêja dîsa dibêjim ji kerama xwe bernama me parve bikin ji bo ku her Kurdek li her dera cîhanê ku li me temaşa dike bibe endamê heyva sora Kurdistanê û em hemû bi hev re bibin yek hêz ji bo hewcedarên xwe ji nava Kurdistanê. Hunercan tu çi ji me re bijî? Ji bo hevalê lêle ji gelek spas û ew temaşeve dikin silav û rêzê xwe em dîsa pêşkêşî wan dikin. Rastî dibêje kanê welat bimrim heva Kurdistan ez bi car caran dibêjim ez malım bi rastî mîna hevalên rêber bi tembûrvanê min heyî em nikarim lê dikim bi ew jî çê bibe ama dîsa ji vî stranê dixwazim diyariyê gelê Kurd bikim. Yani gelek tişt bi nav vî stranê de heye hunermendê me bi rastî jî tiştekî wisa amedeyê gelê xwe kirine gelek tişt dîne aniyê ziman em jî dixwazin kî bi rastî jî em vî tişta rê bigirin û em daha berfireh tiştekî daha berfireh ji bo gelê xwe ji bo me daha baş dibe ez vî strana mamosteyê şivan perwend dixwînim strana xêrînê
قرینک تیج در هوان رنگین دخه دشت و نوان قرینک تیج در هوان رنگین دخه دشت و نوان گازی دکه دب ولات کانی ولات بمرم هوان گازی دب ولات کانی ولات بمرم هوان گوتن ته یکی کردم پرد بیجه لسن اشتمان گوتن ته یکی کردم پرد بیجه لسن اشتمان گهدر جاگاتی گرا کاولاتی ته کردستان گهدر جاگاتی گرا کاولاتی ته کردستان بجید ساعت خوش دنگو دلیت صاحبه هنر جان تو موزیک جلیت خیان تو تنت بجی براسی من دست به تنبور کرین ماموسه دهمه نومه دیسا جی دوازم میلا حوالی ریبر و تشتی که وسا به دنگی که وسا پاش دارم اما تازه من دست به خلاطه کرین ساس پیویست تجربه ما هنر جان براسته جی بله ماموسه راشتی مثلا پاجی گفتی تنبور مجی هی من دست به کرد من پاجی نویسی از دوازم تشتی که هری پاش گلی خراب شنی و علیه ده هندگی جی کماسی مجی هایی امجی بود دیسا ببورینا خواهد فازم اما دیسا جی بریه هر تشت علیکاری هری مزن جبو هیوا سور جبو گلمه لازمی اوه از بانگازی من هری مزن هر جار اوه از بیاد دیسا بینم زمان ماموسه ساعت خوش سپاس بودن گیته ساعت خوش ریبر جان کرم که ماموسه از پیامات یاد داوی لسر روشن حال پاشور کردستانه از پیامات دیگر مو و ام کلامه که سرحدی جدا گودار دیکنو و ام خاطرش داد باشه ماموسه روشا باشور کردستان راستی از نخوازم زیده درش باخفم جبر که راستی جری ام دشوپینن ام دبینن لی ام نه سیاست مدارن زیده نکارن وکا سیاست مدار سرمان مجرد باخفن لی از بفکر خود بنیرین خود بیجیم براستی بسالان اجخوا دجمن کردا بسالان اجخوا کردا پرچه کرنه به آسیمیله به قدخا زمان به شر به میجی بونه دجمن و کردا جهف بلا کرنه لی دیسا 40 ساله به کد و به امک و از ببیجم به هولدانا که 40 ساله پارتیا کارکر کردستان 40 سال 45 ساله 5 ساله نزیوی که نه هیچ اف دجمن بگیجن انجام خواه که نوه هفته که کردا آسیمیله بکنو کردا بقدینن نگیشتن و انجام ایرو جی دخوازن کردا ایجا با کردا بشکنن کردا با کردا بدن کشتن کرد برا بده کشتن براستی امیانی به وان دولتن داگر کرد از بزمانه که توش شرمزار دکن و بانگا من اوه براستی به تایبتی وکا برپرسیار و ام ببیجن روبری باشور کردستان اوه که ام شر براکوژی نکن ام دست بدن هف ام لهمبر وان کسین که کردان به سالانه به هف دانش کندن و کردان به سالانه اشخورا دینه وک دجمن قتل کرنه و پنابر کرنه ام لهمبر وان ببن یک و ام شر براکوژی جناب خراکن قد شوا شرمه که ام ایرو دو بیجن شر براکوژی یعنی پشتی او قصا
قتلیام و پشت او قصا شهیدان و از شهید آجیبان شهید کردستان تمام رئیس ببیرتینم یعنی براستی از شرم بکن که ام ایرو ببیجن شر براکوژی ام ناخوازم یعنی پشتی او قصا کد و امکو و ام ببیجن و شورشه باشه ریبار جان سپاس بو پیامات دجی هیویدارم کو پیامین و تواجی یعنی ام کارم ببیجن ما واسه کرد کی کشم اوا پارتیه اوا عشیره اوا ویای نه کرد اوا که حواله انرژی گو ام کرد کی برد ببینین از نابجم تشکر کردی تمام یعنی راسته باشه ریبار جان امجسترانا تا گودار کلی بریم گودار کن از مام ساعت نام دوقان نویسکار هبستان می کرد از ویش بگیرم جبو که ام به هم را دنگ بیجه تا گودار کن اوجیش دنگ بیجه حزد که ام خیراتنا وید کن مام ساعت نام تخیراتی ما بخير دابا نسلاب لوا گلک سپاس میدارم تو باش بی جوان دبینم هیز دبم گلک سپاس ام بوا هیز مام ساعت جان هیز آوه مجلس سر پیاراد که مگویم به هفراج ریبر گهدار بکن پشرا ام خاطرش ریبر بخواست جاز خدمت تا هنر دام مام ساجان باشه ما واسه استران حسو ابراهیم ببیجم که از وید خوازم والله استران خوش خیراتنا تمام گوداروانن و ما واسه عدنان دوان کم اگر که ماسی میجی چه بملا ببورن باشه كدرو مرقو مرزادلي مني سعيد ملاو ددلي ديا خدا چقا شيريني برخم ابقاصد آغاي قلو عن شفات قولي بس وسلام للاو سبيا مسو خواري وزيل بيباب احمد خرانش بوزا خدينا كملاو تبوزي سايب سبیه هست به باب احمد مرسوکا باجار دیار بکرد گراندن کمیت قارشید زمانی لو دل هنایی لو قاصد وزید بتکم تیه بخده که هر القارشی جزا و یبسگ نجهد لاوی حج عبد راب بیجه حسین امین و لولا و جراب آگری کلی بکم مالا برا بسما مقوم خایی به آگره کله بکره مالا برا بسما مقوم خائین بلقتی مستکو حسوی خلام نکوانه کری در بکی دست بردانه بدانه باب احمد مربنه یکی نونا حسوی ابراهیم دیار اکالو بابا بو لسوکا باجار دیار بکی نسر جنازه دستی وید پیسیر گازی دکرد گوست حیفو است قرآنیت آقایی امان 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 آخوین امان 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 کدر و مرق و مرزادلی منی سعید ملاو ددلی دیا خدا چقا شیرینی برخم او قاصد آغای گلو عيشفات قولي بس والسلام لنا سبيا وزيرا بياكل السوكا باجار ديار بكر كريبكم ها بدوريشي هاو قاصدو خدان شعرا دور بريشي تميا من التبت بشتا خب دستونا سلام لخي لقارشي جزاء بيت ساكن السلاوكي بدي قوشا تورا لبيشي
ببه هدولا حاجی عبدالله حسین امین و لولا و جارا با آگری کلی بکه مالا برا پسما مقوم خاین به آگری کلی بکه مالا برا پسما مقوم خاین بقتی مستکو حسوی خلام نکوانی کری در بکی دست بردانه بدنا باب احمد مربنی یکی نونا حسوی ابراهیم نیاره کالو بابا بو جات رابط چد بیجی جبونا عشر و رماشی آبی سری بی سمیرادی سا چد بیجی شفات قولي بس وسلام لله سبي الراب كوالي كريب شوت جدلي من وتراها بجايه سبي انا سرسري بابا احمد مش شرج يا وغيا وخرميه حيفا من عيبت حيفي حيفا متلوي حيفي سبي خلق ويل جفاتي ميرو جامرا رني ببيجه دلي بور برا وسيله بلقتي مستقاد هذا هنا جوا راسون بخون بنان مالا مية بقرآن وكتب مالا ملية خبر هيا مقولي بريج قوتن وقصدانه ورتنية حيفا مناي بت حيفي حيفا متلوي حيفي سبي خلق ويل جوات مازن داروني ببيجة سبب الشر ميركشتني بور برا وسيلة امان 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 كدر ومرق ومرزاد لي من سعيد ملاو ددلي ديا خدا شقا شيريني برخيم القاست اغاي جنو هاي 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 گرک سپاس گرک ماسی چه ببرد ببارینن گوداروان ما مستعدن از جوانی استاد ببینم دما دنگ بیجی دبیجن از کیفیت کم براستی جوی زیادتر از گلکی عجب ماید منیم چاوا وقص هووکا وقص گوتناش برد کن یعنی از گلکی سرویس سکنم زیاده بون ولو بیکتن بیکی ماسی ساعتات کارن بیجن یعنی حلال براستی هم صد دنگ بیجی او سر دنوا دنگ بیجی کردی ده اوه یعنی براستی پر جي دلخوشية ها دلخوشية كما زنا ولا كيف فهمتني زين قالوا ما فرهدي مردي ساعتها كي بيل تشكي مزينة تخوني يعني دخوزها واضح هاي زاني ام كي فرهاد ميغاني برنامه ما از بارم حقیقتی نیادم فرهاد لم کامپا مخمر ما پر هفته دی جدو هم از دایی که خواهاتم از هلبست او هاتم باشه ما مستجان ربا جانم پر سپاس دکن سپاس جبوی تا جبو پیام انتا جبوی ستران انتا هم هیویدارن لسر وی ریکا دنگ بیجی هر وساتو بردوان بی و کلیپا تاجی زیدن ما خلاص بس همه ده برنامه دا بجمته کلیپا ویدی دستیم ده ما مستا گلک سپاس ما مستازی سلاف جبونا تا جبو ربریا هیوا سورا کردستان و هر وها کسین کو ایشف هنرمند کو ایشف ما مستن ما هنرمند و ام بیجن هر بست وان هنر از سپاسیا وان تمامات کم وان تمام آنها و سرکتن خازم جبونا وان سلاف کم گذروان سلاف بیجن بانگا ماوه ببن اندام هیوا سورا کردستان حوجتیا هیوا سورا کردستان به اندامتیا کرده به تایبت کردن لا اروپا و حوجداریا کردن ما کل کردستان کو آنها دجین حوجداریا واجی به هیوا سورا کردستان هی ام خازن تمام ویر که بگن سر ملی خو و ام ببن آلیکار ج برای خورا ج گلی خورا گلک سپاس بوی تاس لاورج بوی مالبات تجی خیر خوشی خیر خوشی سرکت زور سپاس هنر جان از زیورم جمعه تو خوا حاضر که جبوی ستران لی بری از ورم جمعه ما مستعدن صد توجی خیرات سرسریم سرچاوی من صاوی چاوی تسر گلابم از نخوازم تا زیده را گیرم جبر کو تو درکی دیده جده برنامه دادی صد سپا جبوی مزنایات لیته و دلباوزیات تکو امنش کاندن چاوی منی جبونی من رومته براستی از گلک کیف خوشم بیرو بوا خورتا و بواره بشداری برنامه کولود بم و تشتکی پیروزا و سلام هنرجی ما سر شاشه رو حدودید
از کیف خوش بود و حالی کو بشتر بود. هر مامستا جان لپیا ماتج گهدار کنو شام هلبستا خانه کجا جدا بخوازن اگر تو برهوی امی کیف خوش بند و دیاری جبوی تماشاوان ما همو گلی کتی کو لما تماشا دیگه لیل سر چقاز گرینگه کو هر کردک ببه اندام هیوا سورا کردستانه کو هیوا سور براسته جی نکو اندام جبوی که یعنی از شاهده وی که ما به فرق جدایی چه روشلات چه باکو چه روژاوا چه باشور کی درکو کردستانی ما پیوست به حوجداری هبونه هیوا سور خواگهان دیم جبوی که بانگاتا چیه جبوی بتایبتی کلمه لأوروپا بریا تو پیام خوده از فاروق آکالان جی هفسرو که می هوا سورا کردستان بلژیکا بگیرم سر اکرانه لی ام چه گوتنا جنا بهزن حتی تو پیام خوده دی بله کرم کرد کرم دار وکم گوت از گلک که خوشم گویرو به پیورا کولو پیروز لسر شاشه تلویزیون مزوپوتامیا و به حواله هجارا ام بشتاری کارکی پیروز بونا از بخوا اندام هیواسورم و اگر پیوست که لهر جیجی از خوک خواتکاره که هیواسور بینیم جبر هیواسور ته رخصتن سیاست عشیر کس و کسا برچاو ناگره تماما سازیه که دزگاه که جبونی کسی حوجیدار آلی کار دبی جلو ماجی گرک ام همو کسی بیج نخوام مروون و ام دلی ما جبوی انسانتی لید خی ام اندام وی سازیه ایدی خاچا سور هایا هیوا سور دناف دولتین مسلمانا ده هایا و انهایا ملسویت بویا روژا سور جبر هیوا سور نه حتا هنگ پروبلم چی بون پروبلم تکنیکی و دناف مثلا پیراو دولت ده جوی که انها روژا سور الویده مثلا ناوی روژا سور آلیکاری خود تشتی خواندن من گوتی یعنی خسکا شر و فقیری نبانا یعنی دماز بجم فقیری نه فقیریات تن دولمندی یعنی یا مادی فقیریا میجی گلکی تشتان بمروف ده کرن کسین دش طبقه جیر جبونی گوکاره بن اداره خو بکن دبنا قربانی وان کسی طبقه جور گو دنیا یک پری وانا نهاد بینن نهاد هنک اعترافین دولت آدا چته و مته ناب دولت آدا و هنک کسین گو داخل من مروف بینه چوا اف سازی خوشی که جبونی منفعت و شخصی خوب کارانینا و تیر نبونه یعنی از بجم آوا کسین جمیجی فقیر بلکه دولمن بمقرار بس جمیجی فقیرن لیتسانه لگورا من تشتا هری زحمت نهاتا باس کر شخم هیوا سورما گوت سازیه که گره کرکس ببی اندامی و پیره ببی آلیکار و جره جوینارا مناقشه و نقاش نینا هلا گوت کرد بی هلا گوت دموکرات بی یعنی جت مروفکی خوزا حزبی مروف حزبی لی دفرده تشتکی دی تباسا مثلا هلبستا خونه کشن کر از خوازم چند گوتن اجبوی ویجی بیجم ویج با سازی و دزگاهی مرا هر یا زحمت او بی کو ویجه دناف خوکوژیه دا کو مناوی ویناو کردا مناوی خستی خوکوژی دناف شرکی دناف کردا دا گو اف سازی و دزگاهی ما وی چاوا ببن آلیکار وی کیجم برینه بپیچن وی خوینا کیجم برینا زاراوی کی تبلی خوینا زاراوی دی بکن اف تشتکی جهه کاراساتا کمازنا جلو ماجی گرک ام همو ببنا اندام وی سازی لی اف سازی جی دیتنا من دا نگو دما شر و پفچون چه ببه و ببرینا بلبکه کشتیا و مریا راکه جخادا شر یعنی بریندارا ببه ام بیجن درمان بکه گرک جنها دا بتایبت دناف کردادا جنها دا هیوا سور و پیره به خوب جیبینه و جبونی وی شری رو نده گرک بکوه ناب لفو تفگره دا صد یعنی گرک اولو به و سازی و دزگاه و سیاست مدارن کرجی گرک لوی سازی خودی در کون و بیا وی سازی جی بکن من هادیت برز سبقان هزل جی لما گهدارتی و جره ببره کی هیوا سورم سلاوی خوشوی را جدشین حواله کی براسی گله کی گرام بوهایا و تمام حواله گو پیام رید کن ام سلاوی خوشوار رید کن و تمام کسی گل ما گهدارت کن
از بهار من نزانم وقتی من چند دقیقه هنه هلبست بلکی 3-4 دقیقه بگیری ندریجه نه؟ کرد که تا گذارت کن مثلا هلبستا خونه کجنجی جوینا کنگرا کنکه ده هاتا گوتن براکوژیه خوکوژیه و شر نافخویه فلان از بهار مامستا کامران سمو بو چند کسی دیجی بیده گو اف خوکوشتنه یعنی شرک درکه خوکوشتنه نه براکوژیه و نه شرکی ناف کرداده نه خوکوشتنه بهار کوي شوی وکه مثلا هلبستا بوزي سینا یعنی از نل بوزي سینا بوم لهنگی السر هور بوم بسوده كده و هلبست مرا درکت کو ازانم هلبست لسر داخواز خوستنه کسکی که هلبستا که لسر فلان جی بنفسه چه ناوی لی هلبستفان جبرگو گرکه نتن دیتباری گرکه و هشمندی آوی جدیدباری برفرهتر بید شتین نوین دیتن یه گرک ببینی لگورا موله وجه بنابه خونه کجن هلبستک خوند از حال بدم وینا جور بخوین کرم گلار یزبرگو تید هنرمنده محمود بجند به ایرو دنگیم کتیه بیز نخوش لینا هنگی ایرو هلبست خوندنه دنگیم چکی تیشی کرم جاری چل برنامه بو لیزه حال بدم باش ببورن از من والله من بيتبو بس لايقو سوري من النماذج مامستا اگر تو بگیر تو تخوازی تو پیدا که از سترانه که جو هنر ام گودار کنو پیام و یادداوی بگیرم aynen öyle ya başa ya başa هنر جان دبه مامستا ببورینه جبرکو حوالا برفین جو هنرمند ما هجال سر خطه ام لتا گودار کن بشا از هرم گیل مامستا عدنان متخواست مامستا عدنان جبرکو برنامه یدی جیه Yarın bu koyunun bu fazlaca böyle hüner beşi. Tamam. Peyam avya dayı bir girmem istemi öğreneceğim dedi. Az dest ve bakım. Kerem kete dest ve. Xwana kujin. Ez nizanim ev çend zarokî şev di hêmêza dayika xwe de bi çîroka restemê zal rakevin û ji bo xweziya dayika xwe bicîbînin ew ê çend xewnên wêrektiyê bihûnin û ew ê çend caran ji bo pîroziya dayika xwe xwe bixin qurban. Ew ê çend xweziyên azadiya welat ji dilê çend bavan di çend kendalên miradan de divan şevên bêseher de çend caran aj bidin û xwe bikin xweziya zarokên teşt û zozanan îşev. Nizanim. Xwe nekujin. Heke xwe bikujin ez ê nizanim ew ê şev çend cira vemirin û sibe çend ocaq gor bibin û ew ê çend zarok ew ê çend zarok gul berbiroşkên li ber kêlên goran bi hêsirên çavên xwe av bidin. û ew ê çend kilamên çiyayî li deştan olan bidin û ew ê çend deşt ew ê çend deşt xweziyên xwe ji nû ve bi çiyayên vegirê bidin. Xwe nekujin. Heke min xwe bikujin ez nikarim bihejmêrim ew ê çend dayîk îşev çariya xwe ya spî çend caran bikin mirtal di navbera guleyên xwekujiyê de û ew ê çend caran xwe li birîneke soranî bipêçin. Xwîna birîneke kurmancî tevlî birîneke kelhorî bikin. û ew ê çend caran xwe li şahdamareke bahdênî bipêçin da biparêzin çavzêhtûnên xwe. Ew ê çend caran bi dimilkî ber bi hewreman ve biqîrin. Nizanim. Ez nizanim ew ê çend caran sêdarên ku benê wan bi mijankên çavên me ve girêdayîne çend caran xwe li gerdena çend cangoriyên dayika min bişidînin. Ew ê divan şevên bêxwedîk de çend cesedên xuşk û birayên min di navbera van sînorên bêxwedîk de bêxwedî û bêxwedan bimînin. Nizanim.
اوی چند خوزی بشکن و چند هیوی ببن قربانا دو پیوان از نزانم اوی چند توان جین جدایک بونه خلزکی چند دایکان بپیچن ایشف اوی چند کسین دایکان دو قونتارا چیاین بخیر دا گر ببن ایشف نزانم لی از دزانم اوی چند عقالین بقریج ریها چند جلادین سیداران شه بکن و از دزانم اوی چند جورکین دیل گران بزور زورین خواه درانین خواه دکزب و دلی دایکا من دا بچکینن از دزانم از دبینم 1923 پیمان 100 جاری پار چه پارچه دبن 2023 کروان بریکتنا و تیلن دریایی یکوش بدنا دایکا من رادکشینن خو نکوژن بلا آزادی دیل نوی گردن خو نکوژن بلا سرخبونا دایکا من درنگ نمینا خو نکوژن دا روش برواج نهلا خو نکوژن دا چارین رش لسر دایکا نمینن و بلا دایکو باب ایدی نمال گورین کومی بگرن لنوالو نقبان بلا یک سترج آسویا ولاتی من نخورجا دا ایدی بینا سیوان لکوچا کولانین ولاتی من به پنچه پولاین بالندین درنده نون رشاندن خو نکوژن دا ام ببن بارانکا جیسی نوران مزنتر و بریارین پوچ البر خو ببن ایشف مینا لحیه که هەگەم خۆ بکوژن ئەوێ بە هەزاران شەهید بمرن دەوەرن ئەم خۆ بخن قوربانە جانگۆریên xwe û ئەم xwe nekujin دەوەرن ئەم خۆ nekujin gelek spas مامۆستا جان هەست و dilê te sava bi rastî jî di cih dabû û gelek jî helbestekî xweş e ez gelek spas di dawî de hegeyek deqa hebe bi rastî beriya ku em xwe bikujin gerek çareyek ji xwekuştinê re were dîtin heger me xwe kuşt êdî piştî got min xwe kuşt bere yek heval ji we jî nevê cesedê min ji cihê kuştinê nerajiye ez çûm ez bûme cesedek lê berî ku ez bimirim gerek ez bi qîmet bim berî ku ez werim kuştin berî ku ez xwe bikujim gerek ez ji vêna re bertek were danîn و ام جی که وکا ولات پرور وکا ولات پاریز آخر ناوی ما هلبستوان به سرانبیج به چی به ام گرک برتک ایدینن ام جبونی وینا بمنا آستنگ وش هیواز سورا کردستانی جی ام وید خوازن و به پیروی رابی گلک سپاس بویا مالا و 1000 جاری آوا هر ساگ مامستا جان شوات بینی قش گلک سپاس کردوان در فتا دو تو برنامه کی دیدا بوی تو هاتی بمراس سلام و حرمت بوی تو مالا سرچاو برس فاروق آکالان بریا ام بهین جمعه از هنرمند مایا هجا حوالا برفین بگیرم سر اکرانه برفین دمیر دم باش حوالا برفین خیر هاتی در دنگی خواه گرتیه تو بکاری دنگی خواه کی باش با دفعه مرحبا جوره ایوارا و خیر و خوشی به و سلام دیگن و شاناوی دیگه خیر و خوشی به هیویدارمون باشن امجی باشن امجی هیویدار کوهونجی باش بن تندرستی که باش لجمع هبه و هر تج ده جهدابه از ورم گرده بله یعنی که بله پنج مهجی لبرنامه نو هاتم آوروپای اما بیز نو مهجی هدی هینده بم هدی بینن امجی نو هاتن امی به هر وقت بن خیرات سرچاوز ورم جمعه فاروق جان تو ببورینه تو از خوازم تو هرتن بر چاوین بشی بایی که از هرم سترانه که هنر بگیرم و پیام اویا داوی پش از ورم گل فاروق نه جان فاروق تو خیراتی برکن دمیتوش خیراتی امانه سپاس بله ماموس گلک زمان ماموس ادنان چوا گوتن راسته جی و سایه ام دو خوازن لعالیکاری افوا و سر هیوا سورا کردستان ام پاره بکن چه درسی ما حتی ام دکارم وری بشینم افسلاو ریزی و همو تماشانه هجارا دشینم سر مالپرا مزوپوتامیا تیوی قبات کاریوان از سلاو ریزی و دشینم از خوازم ز عالی سرحد دنگبجی کی بکنم جار جاران دای کامجی دو قاستم ام همو دای کردستان را اما استران دشینم ودنا
ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ليز بددي دنا حيرا دني قربا بجنا تزرابه وقامش لبرگان دائی مدلال دني قربا بجنا تزرابه وقامش لبرگان دائی تو گنه قیزو خورته خلک دنوها کن مردان لج چونه دایی می ودنا 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 لز بدردی لنا حيرادني قربان سريم دش جبار دايوي بدلاني دني قربان سريم دش جبار دايوي تو گنه قیزو خورته خلک دنوها کرد بردان لج چونه دایوی ودنا 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 لج بددیوی با عباس ما مستمع هاي 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 دخواست عندك جدا درج بكم اما لسه درج بكم قربانه شو بده شوي دنگبيجي هرتم وقت نبجي منو پیدا که حالا تا الله نرجان از ترکی خوش بوم تو بمرا بوی اره سپاس بو پیاماتا سپاس بو ستراننتا سپاس و سلاو رزي پای جبو و همه ارتباط کردن هیواسور و ای سر تماشا کرد سر تبچا سر مالپرا مزوپوتامیا تیوی سلاو رزي پای جوانا دشینم و خاطری و بیم مطور پشیم اول فاروق باش کلک سپاس بله فاروق اکالان هر سروکی میهی و سورا کردستان تجی خیر هاتی کم فاروق جان پیامکی کرد و پرواته بدم خیر خان گلک سپاس بری هر تشتی هم سر ناوی هیوا سور ناوی روژا سور و تبایی اکسازین مگم هپار به هبر خباتی دکن ام بری هر تشتی سپاسیاتا مزاپوتامیا تیوی و حوالی مصطفى دکن خباتک پیروز گلک پیروزه من گلک سپاسیا و دکن جبو در فداینا واجی میرود کارن تبلی پروگرام ببینو تبای هنرمندین و سیاست مدار هلبسوانین گویلو تبلی بونه دنگ بیش ام سپاسیا تبا دکن حوالی گوی تبلی ببین جام سپاسیا وان دکن حوالا گلک تشت آنین زمان از بریدم رید دور بو از نوگ هاشتم مالش بروساجی ببورین از نگ هاشتم گو آماده کریه که بکم لیل سرویناکی از خوازم بلی هر تشتی سپاسیا و بکم جبرگو سازی آلیکاری هیوا سورا کردستان به آرمانجا پیدا کرنا پیوستین جیانی ای گلی خیزان و محتاج هاتی آوا کرن 29 سال ای 29 سال سروی کارو خباتی ام خبات دکن لی هاتی آستا که وسم گو جبو سازین آلیکاری بگشتی هیوا سورا کردستان سازین دی بگشتی اندامتی پیوستی حیاتیش بو تبایی سازین ما جبرکو به هجمارا اندامین خواه سازین آلیکاری دکارن دستی خواه هین زیدتر بگیجینن ای گلی محتاج جالیه دن و ام دکارن بزانبن دمهانه چقاس پیهاتین مهانه لگوری و ام دکارن پروژین دمدریج آماده بکن جالیه دن و تکیلین ما بسازین نامنتوی و بدزگهن فرمیره چیده به ای اوروپی ای جهانی جبوگا مکاربن پروژین دمدریج چی بکن آنجی ای ارینی ام باندورا ویلی سر اوروپا چی بکن دوی که اندام ما زیده بن اجبر اندامتیج دما کرونا ایده بزلالی هاتن دیات بو گو د دمی وسا لزگین ده آوارته ده اجبر گو اندام گیم بن
آلیکاری جی ام نکارن زو بکیجن او نقطه جبروسا قال ما هردم دبن خطریه ده دبن مترسیه ده دما کرونا ده ودیت باکوری کردستان دوی گما سه ماه کمپانیا بدابا دست بکرن جبو کمپانیا خوش کوبرا تو جی هنگی بشتر بوی دوی گما سه ماه خبات کر سه چهار ماه خبات کر به هدف را به گلک سازین ایمای آلیکاری لاوروپا تباب گشتیر ما خبات کر جبو گما کاری بو بلزگینی آلیکاری بگیجن گلی خلاصه مه بردوام کر پشتی و کرونا لروجاوای کردستان هولدا لشنگالی هاوسا لمخمور ایرش هاتن کرن جهر آلی و دویگو ام لزگینی گاف باویجن جبوگم کاربن لزگینی خو بکیجن نقطهان yani yaxudikejinin gelê xwe divêgo endamên heyva sor zêde bibin. Li ser wisa me ev kampanya da dest pêkirin, ev kampanya ji pêşî de jî heye lê li ser vênakê hewcedariya wê divê demê de zêde bûye. Ji ber ku her çar alî ve êriş hene. Her çar alî ve dixwazin gelê me xîzan bihêle, gelê me mihtacî her tiştî bihêle. Em jî dixwazin divê demê de bi endamtî bi lezgînî xwe bigêjin gelê xwe. Hal başûr, hal bakur, hal roşlat, hal rojava. Ji ber wisa jî hêviya me ew e ku gelê me ê li Ewropa jiyan dike. Li Almanya tenê milyonek Kurd jiyan dike. Hêviya me ew e ku ji her malbatê yek bibe endamê heyva sor û mehane ji dilê wî çi hat gorî wê mehane wênakî razîne. û kare bi rastî jî yanî wisa pir pirzgirêka mirov kare çareser bike. Yani li her malbatê yek kes jî be dîsa jî cî xwe digire. Mamoste yani dilê xwe çi hat? Yani 5 euro be 10 euro be. Ji bo malbatek li Ewropa jiyan dike 5 euro, 5 frank, 5 dolar ne gelek meblek zêde ye. Lê ji bo gelê me ji bo ku mesela tu bi xwe dizane dema kampanya cihazên bîngirtinê ji bo Rojavayê Kurdistanê me li hew da lê me nikarîbû em bigihane wê encama ku em dixwazin. Gelê me ji bo wa cihazana jiyana xwe ji dest da. Lê ku endamê me zêde bana em bêjin endamê me gorî Ewropa ku jiyan dikin ji dêvla em bêjin 100,000 endam heba, 9 milyon endam heba me dikarîbû hundirê rojek heftiyekî de xwe bigiheştana Rojava ji dêvla 100-200 yek insanê me belkî jiyana xwe ji dest nedaba. Hew ku ser li Bakurê Kurdistanê bi 100,000 gelê me îro zindanan de zarokên wan dayîk gelek ji wanakê mihtacin. Yani dewleta dagirker bi vê bizanebûn dike. Gelê me ê ku li Ewropa jiyan dike jî bi giştî penaber bûne. Penaber bûne hatine Ewropa. Divê ku vê hê çêtir bizanibin. Yani di malbatekê de yek şexs bi pê Ahvalê Faruk ez barim interneta te çû. Xabin Faruk li ser xetê çû. Hevala berfîn hûn dengê xwe vekin. Dîsa xêr hatî. Navxêrê de bî spas dikim. Bêhna welat ji te tê ha. Ev tezler bû 5 mehe li bernê em entegre bûn simên dibistan her wisa xebat didome jiyan didome. Jiyan didome wê ew jî bibûre. Evvela berfînê ez dixwazim bi rastî tu wek hunermendekî jin, hunermendekî Kurd û ya du hunermendekî jin ez peyama te dixwazim ji bo bi taybetî jin û dayîkên ku li Ewropa ne. Niha di nava civaka Kurdî de bi rastî eger dayîk an jin pêşengatiya wêyekê bikin ji bo mesela heyva sora Kurdistanê ez divê bawerî da me wê gelek alîkarî kom be. Û wek hunermendekî ez dixwazim peyama te gudar kim. Ya ez Kurd bêjim me tişta xweş dirêj nakim. Kurd de gotin çêtir e. Îro tişta herî pêşî dibe ya madeke dibe mirov xwe nûke. Nûkirin pêwîst e li ser ziman ser kurdewarî nûkirin pêwîst e dema ev nûkirin bingeh qayîm be, xurt be her away her tişt bi zelalî bi rehetî û bi zûtirîn pêş dikeve û mezin dibe û bilind dibe. Lê dema bingeh
دنگها کردواریه کم به قصب دناوا برده زمانی یعنی زمین هیا چاند هیا موزیک هیا همه چی وره بیره چی وره هشیوه سر کردواریه اف تشت کم بن خنوکرن کم به قلس به دجیکی دا قلسبونی جه هبه مرو بیسا مرو نکاره خوش پیش بکره اش بروی پروردهی گله کی گرینگه دبی مرو خود دناوا خدا پیشی پرورده بکه و پاشی رجیج بوی که مرو خبگی هنه انسانا دما نو دما نها امتی ده دمکا تکنولوژی دمکا دیجیتاله او انسان لسر دیجیتاله دجی لسر دیجیتاله تشتان دشوپینه لسر دیجیتاله جیانی آوادی که زفاد بیجه مرو چخوا خواه لگوری نفشه نو لگوری نفشه نو دبی خو مرم نو بکه yani şu ev jenerasyon em tamam le jibûy mezinbûnê ji bûyî pêşvebûnê em xwe bigihînine nefşên nû dibê em li gorî wa em şeklekî baş bidin xwe an jî projê nû projeyên qayîm ava bikin yani tiştên kem bidin alîkî ser hunerê be ser wêjeyê be ser zimên be ser çandê be yani bawayê kurdewarî çi were şêwe li ser wan dibê em tiştên kem sabidin alîkî ji bo nifşê nû projeyên nû amade bin ji bûyî ku em wan nifşa bikişînin xwe û em wî qurmî mezin kin qayîm kin ku pêşvebûna me re zûtirîn û xweştirîn çêbibe mesela me ev e باشه مالت آوان دستی تصافه امی شخص ترانه که خو آماده که تو اگر تو بکاری یعنی در فتحه به امتخازم براستی دنگی تگودار کنو پر ev amade me ve baz qala penaberiyê kir em ê jî ji Drêzne mir mamostaya aram dîkiran penaber em ê bêjin pêşkêşî hevalî name temaşe dikin pêşkêşî wa bikin gelek spas mala berfine heja em dengî tegudar kir pişem her gel Faruk kerem ki Karwane kwadi sabireket bun ve koçeran u felaket Femnu khizawan kervan areşin bi derdu kulle peyhev demeşin Penaberim penaber ve koçeran derbeder Velat kerim Unevek teyrin biper Penaberim penaber Ve koçeran derbeder Velat geri Unevek teyrin biper Eyvah limdir Penaberin koçerin Eyvah limdir Vekteyrin biperi Karvani penaberi Romali vangu yevek tari Nizanın ne sakın yan meri Nizanın ne deşin yan meri Penaberin penaber Ve koçeran derbeder Velat geri Unevek teyrin biber Eyvah limin Penaberin koçerin Eyvah limin Vekteyrin biperi Eyvah limin Penaberin koçerin Eyvah limin Vekteyrin biperi بجی تو دنگ و دلو هستی تصافه
هر بجين سپاس صح هزار رحمة لسر رحامة وصارم تيجرانجي سترانه کی خوشک و هر کرده که مل اروپا براستی خود دوی سترانه داده بینه براستی تنی نا اروپا باورکم گشتی جهانی چقا گلی مهدن کرده ما چقا ها براستی خود داده بینه و پرج دنگی تا هاد براستی دستی تساوه باس از دیساورم گلته ولا برفین تو بمرابه فارو جان تخبر داده انترنت تا چوب که ام دوام ببوري لما قلت سريد از هن از نوغ هاشتم دبر که از بريدة بوم از نهاتم نگ هاشتم مال بروسا اللي بوريني تبازن بجا جانا انترنت جهر بزگریک دنگی تهش نازم حوالك جاني بزمان دبيگو ام بريني خوب خود درمان بكن دبي دمي دا جبروسا اندا مخابن انترنت اول فاروق براستی برفینا هجا از دی ساتم جمته او روشا کنه حال باشور کردستان روشا که آورده که ترساوه که هی دی ساهزین کردی شرعی خواه کجیه یعنی ترس هید نوا گرده از بخواه از نباورم که بگه هوی آستلی اگر براستی بیدنگی اما ده هر آلیده ام بیدنگ بن و بلکی داگیرگرین کردستان کسی که پیلانش بو کرده دانین هیزن کردی مجبور بکن بگن آسته که کول هر دو بخن و او یک جی دلین دایی که کرد دشوته جگر کرده دشوته بگشتی جبوی که وکی هنرمنده که جن بانگا تا چیه یعنی گوتنه تا چیه جبوی و روشا کن حالا باشور کردستان هست يعني روشانها گشتی از بیجم يعني روجا وال باشور باکور 6 ساله از يعني از عروبم من اوان پولیتیکای قریج دما من ناسکر از عروبم چوبم 8 سالی بوم زانه بیکو زمانی من هبونا من قدخیه لی دما کو راستی مروف هنتشتان نکاره زلال و بکری بیجه نکوش برترسه چپته فهم کرن راست نای فهم کرن دما مروف بای وکی دبیجه ها اون ایریشی مدکن نا ام ایریشی و ناکن ام دبیجن ام بیکیتی یکی مزن دبی ام بهوره بن ام کردن حتی مش هب قبقتان دی بن حتی ازو او هبه نبن ام وی دبی چرخی دا وی دبیا وی زرارا هری مزن جن ببینن دایک دبینن دایک آواکرنا زمینه دایک هبونا چانده دایک خداوندا جیانیه خداوندا yani de her tuxumida de her qavmida ev derbaz dibe dayik avabune xedavendiye dema dayik ji wê jiyana xwe da dikeve astengî û dikeve tengasiyê di wê şaxê wî qewmî te dişkênî dayik diçin zarok nifşên nû ew jî di nava وی شری قریج دا او جی زرار دبین یعنی راستی از بیجم کرده گوتن هیوا سور بری و ازانم و وکی از باور کم 20 ساله ازانم 20 ساله ازانم هیوا سور هیه و گلک کارین گرینگ دکه آلیکاریه دیگی جنوان لی به ویتش ناچه سری دبی او از او تن نا ام هبن اف fikir bi perwerdehiyê were dayîn û perwerdehî jî ji bo me Kurda gelekî giring e na bername qut dibe ez nizanim niha li Avrupayê çend fikrê min jî hene pêşerojê da jî ez ji bo wa fikrê xwe gav bavêjim min dîsa dibêjim ji bo di jîvana xwe nûkirin hewceyê çiqa mirov xwe nû ke em ê ew qas xurt bibin
ئەمێ هەو قاس پێش فێ بکەبن وەکا شۆرەشا ڕۆژا وای وێ دیسا وێ چقاژی نخ ببن دیسا دناوا وێ نخونێدا وێ ژیانەکان و بە ئافرینن ژن وێ ژیانێدا ئافرینن ئەم ژن دەبێ ئەم هەف بگرن دەبێ ئەم ji بۆ van xebatê xwe em şiyar bin û taybetî ne ji bo me em van xebata bigihînin nifşê nû ji bo vê jî perwerdehî gelekî giring e ez tim dibêjim perwerdehî yanî bi min perwerdehî ya herî giring e destê te sax be hevala berfîn beriya em xatir ji te bixwazin eger stranekî diyem te guhdar bikin em ê kêfxweş bin belê min stranek li ser şehîdek çêkiribû ji bo dayika şehîda min çêkiribû min vê stranê bi sedema yek dayikî ez xwe digînim milyon dayikî ev stran ji bo wa ye ji bo şehîdên me ye em wan rêzdarî bibîrtînin ew pêşengê jiyana me ne ew hebûna me ne cimihana daribû çeşna welatê min pîroz bû tehêvîn xwe xistûride berê xwe da welatê jorbe cimihana daribû çeşna welatê min pîroz bû tehêvîn xwe xistûride berê xwe da welatê jorbe lo hevalo lo birao lo koçero lo cimao tu ne meri tu berxê dayika menî lo hevalo lo birao lo koçero lo cimao tu ne meri tu berxê dayika menî dişevekî reşdarî xebere kate berderi cana ziravi dilbiri dayika te bilori lori dişevekî reşdarî xebere kate berderi jana ziravi dilbiri dayika te bilori lori lo hevalo lo birao lo koçero lo cimao tu ne meri tu tu berxê dayika menî lo hevalo lo birao lo koçero lo cimao tu ne meri tu berxê dayika menî Saat xweş sevala berfîn deng û dilê te sax be xweş gelek berhevî ez pir kêfxweş im dûr bi dûr min tu nas kirî bi rastî jî lê mixabin me ez pir dihatim Bakurê Kurdistanê ji lê me hevdûr li nêzik de nedît înşallah di niha pê de em ê di pîrozbahiyên me de di salvegerê me de em ê hevdî jî bibînin û karên hunerî jî em dikarin bi hevra bikin ez gelek kêfxweş bûm spas ji bo bejdarbûna te gelek şad û bextewar bûm ji bo vê bernama wê jî ez we pîroz dikim xebateka pîroz hûn bikartînin hêvîdarim dengê gelê Kurd wê di cîhanê da xurt bela bibe û bindestî ez çawa bêjim ji wî away alîkî ji bo zarokan taybetî zarokên me pêşeroja me ne hêviya me ew e jiyaneka xweş bi hevrebûneka mezin em ê ji bo zarokên xwe em ê amade bikin tenê daxwazan me ev e gelek spas dikim bi xebata we de jî serkeftinên mezin we serkeftinên mezin ji we re dixwazim
گلک سپاس سلاو جبوی در دور تاجی جبوی مالبات دیسانجی ام سپاسدار جبوی تبلی بوناوا ببین بخیر خوشی دا ایوار باش سرچاوان سپاس بله تماشاوان هجان حاجی ام هنرمند خواه شریف عمری ام دگرن سر اکران برنامه ما دوام دیگه میوان میدیش دریدانه وکی مرگوت اول نجاج کرم آخواه برنامه پار بکیش و هر کردک لهر درا جیهانه ما ببینه و هنرمند ما و بانگاوانش ببینه شریف عمری بخیرات وی سر سرا و سر چعبا وی تهر هبه و چوانه ببیمون باش من شریف جان از تو امریک ولات نت تو خانیشام دینه از خانیشاتتم خیره الكوري از بلژیکا من از ألمانيا من حتى الألمانيا من جالك برسيرت يقولوا بلجيكا نا والله خزي بلجيكا ماما سباس شواي باشم باشم از كيف خوش متدبينم سباس جبوي تابعينا سباس يا وجدي كمان شريف جان تزاني نها برنامه ما جبو اندامتي هيوا سورا كردستاني كو هيوا سوريا تب كردا بي جداهي تناورا ايديولوژي و فكر و سياست و پارتاتي دا جوار کو براستی جی از بری ورم اروپا جی کاروان متدید به جداهی خبات کرن ام خوازم براستی جی بانگ هنرمند دا بگهنن گل خواه کو ببن اندام هیوا سورا کردستانه جبوی که جی توی که هنرمنده که وکی جوانه که کردنا و گل دا جی پرتی حس کرن از خوازم پیاماته گودار بکم و پشتا اگر برهمی وجه هبن امی برهم آجی گودار کن سپاس د دسپیکې د از سپاسیا ودکم او سپاسیا بیکاری خوش دکم بیکاری خوش هندکن براستی از چاوا بجم یعنی ام بنر سر مثلا هیوا سوری کردی تشتکی گلکی گرنگه دوی دا مهانی ده و به تایبت جیش بو شورش روش آوا خوش دزانن گو شورش روش آوا گلکی تدنگه متکه آوالو دنگی تا تی شریف جان کرم که دنگی تا چوب بوری اش بو مثلا شورش روش آوا هند خود زانن گو دوی دا مهانه ده خلک منی روش آوا حوجتی آلیکاریینن از هي 4 ساله مز اوروبا 5 ساله يعني نزود هاتم اوروبا از خوش دزانم گو چقا خلک منی روش آوا بحوجتی آلیکاریینن چقا خلک منی روش آوا بحوجتی گو ام پیشگیریا وابکن اجا يعني ایرو ملت منی کرد لاوروبا براستی جمگشات خواستن نه خلک يعني هنرمنداش هر کسی تی خواستن گو پیشگیریا هیوا سور بکن گو پیشگیریا همو ناوند ما و ساز ما بکن هگه هنری بن چی تشتی گو پیشگیریا هنرا کردی دکه و ملت کرد دکه هر چهار پارچه کردستانی به چی به demek iş bu Kurdayı, iş bu hunera Kurdiye, iş bu peşketna milleti Kurde, iş bu alikariya milleti Kurde, ciki serfraziye o maro seri xope bilindike, o maro xope bine, o gerek maro pişta xobde. Yani maro pişta xo vakt dejin maro pişgiriya ve bekim. ببورين مرو بشجريا ويبك ومرو دستي خبدي يعني بتش بيخوستن يعني إيرو يعني ببورين إنسان ببين يورا بدي يورا بسي يورا ما هي فقير نابه يعني براستي وقتها هذا المجريان جمر قوتن قال لك فهمات يعني أز كهنرمند أز دخازم دنيا خبيجين محمو هذا ما وحمو جواني ما وحمو ملتي مني كور أز بيبيمم جو بشجريا نافندي خبكن سازي خبكن هیوا سوری کردی بکن چه هبه پیشگیریایی بکن یعنی اویا تشکی گل کی گرینگه تو هر هبی شریف جان سپاس بو پیاماته پیامی کی کرد پرواته از مامستکا ارمیش دکرم سر اکرانه و ام پیامای گودار که بشه از برم برهمه که همشته اگر در فتح به تو بکاری هم تخوازن تشتگی گودار سرسریمه قرباناته بريس كوا أورميا هنرمند هجا خيرات سلام ريس سلام ريس سرچوا سلام گلک ببورینن براستی هنا گیرو ام مجول بون ام اینو گهشتن ام نگهشتن مالی جلی جیه کیم ساین ما پیدا کرد جبو وی برنامه پرواته برنامه بشگیریا جبو هیوا سورا کردستان سازیه که میا هری
پرواته به کار و خبات خوین سالانه کتکاری وی از برریزداری سلاح دکم یکو چون سر دلوانی آخو رحوان شاد به وجدان آوان رحت سری خوب باش دانین سر بالین رومت چاو ایوان شون دانه مایه لی شوپینه ریوان ایرو که کده که پیروز دادن مشانده وی کده پیروز بگمان امه بینم بکن پیامه که هری سرکه جبوک و هر کس دوی سازی ده خوبه که اندامه وی ببینه و بحسبینه و ببه اندام و اندام اجبو چی که یعنی گوتنین ما همو او ریزدارین کو کسایتین کو دوی برنامه دا وی اجبو کنسیره پشتگیری و حیوه سورا کستانه بشدار من بر ریزداری سلاح دکم خودان ارکی خودی تنه وظیفه خودی تنه به وی ارکیجی تاو گریانه حتی وان گلیانه ایرو که جبو کو دنگی خوبی گینه گلی ما تایبتیج دیاسپورای دا کو دکانن رولکی گلکی سرکی ام همو کسین دموکرات کسین کردستانی کسین لسر و عرنگاریا پیروز جیان دکنج دو حیوه سورا کردستان سازیه که فرمیه دست مده لازم ام به سازیا خلی خودی در بکن بخملینن پشتگیریه که اگه جدلو پاکیجی دست بکتن صدی صد امیکانه ببیشن که بخبات خویا پراتیکی یا خود دست خود گهاندی حفجداری کل کردستان دوان قامپا به صدان قامپا به دهان قامپا هنه به هزاران انسان دیدانه لازم ام وی باش ببینن باش بنرخینش بر که ایشوجان گلی منه ام گره خود ناوان ایشوجانا دا باش حیث بکن که ام جکانه ببن دلو پاک یانجی کنگ لسر لیوین زارو کن ولات خواه جبو که روژه که او جیب سر بلندی سر فرازی و گرن سر شونوار خواه پیروز از وب رزداری سلاح دکم گلکی رو کم ستریس دا و چالاکی پر هبون جبو پیشی گرتنا وی بختی کل سر عرنگاری کردستان تجبر و او شرق ریج و گمار گلی ما هوتو شپرزه گریه گلی ما کتیه قامپاده لازمه پیشی بگیرن بو تأمین خارن و احتیاجی کسین کو ایرو که جبر قیران شرق ریج و گمار کردستان به دهان قامپاده نوکرن به 100,000 انسان متیده کوچ بربینه ویا ارکی کردستانی انسانی و رومت اگه خودی در کردن لازم همی زیده تر بلند بگی سپاس ممسکاوه سپاس بو پیاماته و سپاس جوی که دو خباته کندری و دبن براسی از دشوپینم ازدزانم هون وستیان سبیج از بارم تل استراسبورگی سبیج بله یعنی روشه که آورده دوی روشه آورده هر کردستانیه کی داری دبه بلا ببه لازم بیش ایرو که از ولات خو حزد کن به حسرت حس کردن خاک و نشتیمان کردستان دیگ راوستیتن سری مبلند به هوی جیان بکن روزن خوش و گش و آزاد لبندا گلی من اوجی یک گرتن اجبر کن هلوستا خودی درکتن هلوستا دنگ بلنگن برحی بر خودان همو کردستان دیاسپورای بلا بیه دما خودی درکتن امکیلی آزادی جیان دکن کنسپت رش و گمان به همه تیک بچن گلی کو به سالای لسر عرض خوشونواریا خول لبن و شرق ریج و گمار کو در بدر بونه و همه سر افراز سر بلن و گرنه جیوار خو اوجی حیوا سورا کردستان کو حتی روجا ایرو که به خباتکار و کتکار خوی پیروز حتی روجا ایرو که به راوستان خبات خدمت دیگه گرک ام همو به پشتگیری و عالیگری و ام دسپیک ام کو از بخو یک جیلوان هنرمندان به سالا دنا و کار خبات حیوا سوردا کدا خو از به کدا خو سر بلند به حوالین وکی و ریزدار و هنرمند دناوی خدمتی دابوم او خدمت یکی لپیروسترین مقدستری خدمت لپینا و پاراستنا گلمه یکو محتاجی سیستم سردست نبه سازی که ما هی اگر گلمه دوی سازی خودی در بکه ام حمد دیاسپورای دا میلیون اک زیدتر امکانه ببن اندام حیوا سورا کردستان از دوی باوری ما گلک آستانگین که دخوازم پیشا ما اوه بگه همه برابر چون حیوا سور دوی دوان اوکیل کو دستی ویدانه وان در فتن کیمجی دستی ویدانه دیسا نه هلا گلیما محتاج نامردا ببی محتاج سیستم خیر نخواست ببیدن لیون ام ببن اندام دنگی مدگی ده همو گلیما دیاسپورای اندامتی رومت که اندامتی سربلندی و شرف اندامتی خودی در کتن و خودی در کتن ل رومتا ما و ارکن ما و یادن جی دسکپتین ما گران بهای و تایبت جی خودی در کتن و سازی اوه کت کانه به کنه که لسر لیوی زارو که من مغموره بگه کرمانشاه ده هر دوری ولات من روش آوا هر دوری اگه تا زیده کر بزانه رومت تا تهین زیده تر خورتر و بلندتره ده آستا که بلنده ده دکانه ببیجم من ارکا خود جی آنی جم خودی جم رواهی جم عردنگاری کردستانی سری تدی بلند سپاس جبوه انرژی ممسکا فاروق جان انترنت از بارو جاری باشه
لی مامستا در فتی تی استران گوتنه هنه آنینه يمن یتا جبو هاي والصور هر دم در فتح مهنه ها قد قلت ناجبن امکان مجبورش برکم مجبور صح خدمتکارکی صح بتزانی گلی ما براستی جسترانا و جستران بجو هنرمندی خوش حزد که جبوی که مگوام هر هنرمندی پیامک و سترانا کشی گودار بکن از وی نابری دا حوال فاروق سلاح دکم که داویج پیروز دکم که دا کم مزن داده جای ما چید کم جای وان کسی کوی خدمتا پیروز دکم از جاردی بجن خل در که داوت تبینم اون هجان حیات داوی ام ببرانه پیام همو بشداروان به برنامه‌ای از خودت داد ببینیم رئیس سلاح بو همو آن رئیس داریم عزیز روزا از نکگری سرطان تازیه نه کن مالا من آخ فلک هی دنیای هی هی للوی هی للوی هی دلالا مالی آی فلکم خاینه قدیمت خابینه مرانای دومی هی لیل دلالی سیران مانه وانچولو ملا ما و نویتین دنگی بلبلا سیران مانه وانچولو ملا ما و نویتین دنگی بلبلا دستم درکه گلی همالا که دلالا و که سرگلایا دستم در که گلی همانا که دلالا و که سرگلایا از دهر نباخچی گلان دا ببینم دلالا دلا از دهر نباخچی گلان دا ببینم دلالا دلا تبدروني وكي سرقلا هبر بيجين دردانو كلايا تبدروني وكي سرقلا هبر بيجين دردانو كلايا گلک سپاس مامستا جان دست دلی دست صحبت عزیزم گلک جانه گلک ببورینم راستی من آنجا بگه نوی دریده اره جبروی که جبر قدسیات داوی سازی جبر پیوستیا گل امش بوی سازی و نجبو که صبح درنگ نبید اموی سازی خو وکی گلک در بهاری وکی گلا نسیم بای سحری عملی خودی در بکن دوراوی رنگین بکن و ببن مسکینیه که خوش جبو حوجدارین من جبر که اوج پارچه جانی منه ما مستعزنا خازم تا راگرم جبر کتو وستی براستیجی های ملتای لی بکرتی پیامک لسر وی رفشا کنه حالا باشور کردستان که هیزین کردی اف ترس که که ناو گل کرده که شهر کرد به کردستان بیتا دست بگرن جبوی که از پیامات خازم کرم بله بگو من شرکی قریش ده کردستان ده قومت تایبت باشور کردستان لی ده همبری وی برخودانه که دستان ها دنویسیتن همون دنیا بالا دنیا کشان دیا سر وی برخودانه ام وکیلیا که از نهر گل وجی تاخون ریکه که دور دریج دگل حیز و حرکت کردستانی الولات سویس را امجاره کردی دی ساعت نجمع و تو همون به یک هلوستی به یک دنگی دبیجن هر پارتیک هر حزبک هر کسایتیک اگر هوکار وی داگیرگری ببیتن امی دلیستا رشدا نایوان اعلان بکن ام دبیجن شهر براکوشی ناخوی را نه ام کس ببی شهر نانینه جبر کو وی ترسی دبینن باشور بگیره حتانی موسل و کرکوک بگیره حتی دیگه هیت روجلات کردستان پیلان اگه قریج و گمار تو دیگه بیوگرافیا کردستان دخوازن برچاوه ما دابش بکن پیمان لوزان 2023
بر به تیگوینه و دچه هیچ توداش تیگ بچه جبر وی کی شیف دولت ترکیه فاشیست بیجه حتی 23 من آمادن بیا پیام که ام افرین برچه خود بینم شنگالا پیروز برچه خود بینم باشور کردستان برچه خود بینه جبو کسب درنگ نبیده همو هیز حرکت کردستان روشنبیر و هنرمند سیاست مدار کی ده بلا به انسیاتیف خویا حسکرن خاک و ولاد به خودی درکتن و وصیت 29 سرلدان کردستان هی زیدتر لوان گرک توبه کردن هم بری به داگیر کردی وی تشتی پچوک نگیرن جبر که حتی اول 6 روزه زیدتر کچ خورت وی ولاتی به هم بری همه تکنولوژی قریج و گمار سلاح کیمیایی بر خدا نه که به هم پانشیدن و نجبو کو صبح درنگ نبی ایرو که ام دسته خدا نبم بردا ام انسانی کردستانی وسا توبه گرید 7 سال حتی 7 سال لازمه هر کسک پیام دژی داگیرکاری بدتن جبوز به زمان چیکرین دنابرا هیز حرکت کردستانی ام پرکی این زیادتر گرم چه بکن ام دوی باوری دانه کو او کنسپت بسر نکه و جبر کو گلک هیز حرکت این کردستانی نونریوان ولات سوئیس آج به دمک گلک نیزیک داد به کو هفتیا پیشیا ما به بر کامرا یا بریا چاپمنی بریا چاپمنی آزادی و دنگ خوشبو کردستان رایا گشتی ده باجار بلکی لوزانه و پیامه امی بدن همو حیز حرکت کردستان روشنبیر هنرمند ماموستا و جاره که پیام دجبری ده همبری داگیرکاری خورتر بکن و یه گرتن دنابرا کرداد اساس بگیرن خودی درکتن رومته بیدنگی مرن و هوپاربوین و بیرومتیه به حلوستا بجی کرد و کردستان بجی براتیا گل کردستان ورن ام خزایا ولات خو ورن دولتمندی سرعد و بن عدی ولات خو دست کفتین کو بجان به داینا بدلین هر گران بهاج هلا اولاد می ولاتی به همون رنگ خو شکل و شمایل خو به اول و ادیانه آسمانی چبیر و باور فکر رامان ایدئولوژی چد به بلا به ام د چارچوبه که دموکراتیک دا جوی بدبوین ولات خودی در بگه اگر ام در نکون داگیرکن کردستان لسر حو پاربوین کردستان جریدی د فکرن لوزانه که نو آماده بگه جبو با ام وی تلسمی تک ببن ورنج کرامت و شرف و ناموس خو خودی در بکن ام نه هلن کو 100 سال 21 جریدن بمنه کوله 100 سال 100 سال 21 د پنگا دم آزادی ام همو گرتین آزادی د کساتی ریبر آپودا همو دیلن آزادی د همو گرتیگه هندا ام آزاد بکن هویه ممزن جبر کو دنیا جبی دبینه ام باش ویاج دزانن بر خودان جیانه بیدنگی به هلوستی مرنه بجی کرد و کردستان بجی براتیا گلین آزادی خاص بجی هنرمند که ارمی سپاش بگوتن و پیام انتین گرین که ویدارم که هر کس گلی ما وان پیام گودار بگه او براستی هم تبجی پی عمل بکن ام گله که خوش ممسا کواتو بمرا برزار بو سپاش بکو سروی که اون دنوا کار خبات دا بوندی ساجلی و هم نشکاندن و بجداری های برنامه کرد گلک سپاس حتی که احتیاجی هبید ناوی من نه هنرمند ام حتی کردستان آزم خدمتکاری نتوا خوره جبویی که وکی خدمتکار ارکامه تجارا نبیجن ام سپاسیا و کدا و یا مزدکن که هون جبونا ولات خو گل خو گلک سپاس خدمتت کن بمین خیر خوشی و رزداری و سلام دکن جبو حوال فاروق و همو حوال کوبی داری دا کدو امه گوان شوینه بر رزداری سلام دکن بر خدان جیان صدی صد امسل بکن بمره فاشیزم بجی کرد و کردستان هر هر شوات منی خوش سرچاون سر بله برس فاروق اکالان هف سرک مهی و سور کردستان مخابن شریف عمری لخطی دا کردن زانم اگر اول ما بکار انتصار اگه هیچ مرشیان حتی نبدا وره که دبگو بلزگینی چوبا دفکری ده یعنی سیستم پروگرام پشتی 10 دقیقه خود به اول فاروق جبوی که دبیجم تایبەتمەندیە براستی ئەندامبوونا کوردان ده هیوا سۆڵدا و گرنگییا wê çi qas pêwîst e çi qas lazim e ez dixwazim ji te guhdar bikim kerem حياتية يعني وقت برين درماني وين دبي يعني برين يرو كلمة بريندار دبي جو أم وين درمان بكن يعني حياتية بما أنه فيش بوي دبي دمدا جبو ما حياتية جبرجو وقت ما مستك هواجي عن زمان جهر عالي إيريش دولة داغر كل سر كلمة هيا كلمة إيروج عالية داغر كريه و إيريش تكرن ج عالية دبي بكورونا بفيروس كورونا روب رومايا جالي دبا خوزاي و قالك عالي و خطري جران هنا خينجي حوجة داري فقيري
و برچی بوون و پەنابەری و قامپادا و دووارگەهادا ji ber wisa ji bo me endamtê ew qas pêwîst e divê demê de demek ku wisayekî got divê em bibin bersif lê bersîval lezgînî divê got em herdem bidin gelê gelê me hewcedar îro li Mexmûrê piskirêkek hebe em nikarin çareser bikin divê gom kampanya bimeşînin bi meha hetanî gom karibin xwe bikêne wê noxteyê gom dikarin bibin melhem ji bo wî gelî ji ber wisa heyatiye gelek yani divê got tevayê hunermend tevayê helbestvan siyasetmedar gelek îro tevlî jî bûn gelek ji wan jî endam heyva sorin divê got pêşengiyê bikin heyva sor erqekî netewî ye heyva sor 29 sal li ser hîmê hicêkirinê û li ser netewîtiye xebat kiriye em herdem saziya tevayê gelê Kurdin vê jî me xebat kiriye heta îroj me tu car di navbera gel de di navbera saziyan de partiyan de me cudahî nexistiye her dem li ku derê hewcedarî hebe em dixwazin xwe bigêjin lê gelê me divê got bizanibe ji tu derê em alîkarî nastînin bîst heyva sora Kurdistanê 29 sal li ser alîkarî û piştgiriya gelê me û hinek dostên me hetanî îro ev kar û xebat meşandiye astengî herdem li hemberê me derdixin ji ber ku hêviya gel emin hêviya gelê muhtaç hêviya gelê xîzan heyva sora Kurdistanê ew ji vê baş dizanin ji ber wisa tevayê astengiya dixwazin li hemberê me derxin ji ber ku endamê me kêm bin li hemberê wan em jî nikarin bersiv bidin ji ber wisa jî ji bo me heyatiye di demeke sala sala 21 de divê got vê bersivê bidin di her malbatê de herî hindik divê got yek bibe endamê heyva sora Kurdistanê û carekî diye dixwazim dubare bikim tevayê înformasyonên gelê me ê got dixwaze bibe endamê heyva sora Kurdistanê ve şartî li ser prînsîbê ve şartî li gel me tenê heye Rasta hêviya me ew malbatekê bibe endam em ê gotinê xwe berdewam bikin ez helbestvanê me hêja Güney Özdemîr ez bigirim ser ekranê ji ber ku sîstemberiya xwe bes dixwazim bi rastî bi me re be Vala Güney Özdemîr tu xêr hatî silav rêz ser çava dengê me tê dengê te wekî kevê robat tê Way gelek spas kewin çane baş e sağ wê reşa baş e gelek spas xwe me fas linkê bavî me ser malperê min za çawa çê dibê ez ecemî me tu ecemî be em tev ecemî dibin da باشه مامسا گناه تو خیر آتی وکی که تو زنی که برنامه من لسر بانگوازی هنرمند و سیاست مدار مش بو گل ما و اندامتیا دناوا سازی ما یه با سوردا تو جوی هنرمنده که ام تخوازم پیامات گودار کنه و از باورم تشتاقی تجمع را آماده کریم بر همه که تجمع گودار بکن gelek spas kim me guhdar kir yani gelek pêwîst e ku mirov ji bo heyva sor bibe alîkar yani ez xwe jî endamekê wê me yanê bijin mesela zû de ya yani em bijin ensan destê xwedanê ser wijdana xwe ji bo gelê me li welat yê ku em bêjin milê aborî ve gelekî êşan yani yê ku malê we xirab bûyîn yê ku ciber bûyîn bajarkê dî çûbin dereka diya de ji gundekî çûbin bajarekî vî milîveyê ku gelekî şehidê wa heye yani ku min ji wan re kar bê biarî her ev tiştekî gelekî pîroz e yani çawa bêjim gelek destê xwedan ser wijdana xwe yani wisa bişexile em bêjin yani tişta destê me werê yani em bêjin heqê pakêtek çixare jî ku em karibin ji dilê xwe ew ji dil werê wê cihê xwe bigirê ji ber wê yekê yani ez çi bêjim yani ez dixwazim gel hemû bibe alîkar ji bo me hemû Mamsa Güney sistema bername 7 دقیقه ممایم دوی 7 دقیقه دا جبر کو قد به دیسا وره و او به از خوازم برهمه که تا گوتا بکن براستی که از یک جوان کسانم از پرج شواز گوتنا تا حز دکم و تونا دنگی تجد که و دلادا کام جدشتا که گو دار کجده بلا سرسره من قربانت دهره سرسره من
بله وسایه بریا هر تشتی من دخواست جتر رستگا جوری بنویسینم لروی زمانی تاریخ و اف سر بهاتین ما و صادر باس وکه مروف باس که خوکی و بفری همو تلی رسایی سینوران بقدینی جکاز کنه که شین ورد سلب نرا رویا مینا هر دو دستن هاتن مخاندن کید زانه اش کودی هاتم کید زانه من چند سینورن بماین لطاف یا خوهی لشت وکی تیلا تنبورا و زانه کی ده دبلورا شوانه کی ده کریه دایی که کتر شواد ده هات نالاندن بله او سایه خبر ده همه زاروجا زر کلکی زلال بو اوینا منو ده سر مده چرخ ده بو به وقتی چریدین داوش لهر آلی بکو عوام بله او سایه بله گلک سپاس دکم زبوی دلیوان کرتو کرمانجی گلک سپاس دکم تو هر بی مامسا گنای هستو دنین ده سال سپاس راستی از خوازم پر بدرابم لی امی برنامه که تایبت به هفرا چکن سر مزوپوتامیا ایشه جبه هیواسورا کردستانه از پیام یه داویه بگیرم یه تجیه برس فاروق اکاناجی هر سر که می هیواسورا کردستانه مامسا گناه توزانین حال باشوری کردستانه روشه که آورته هم جه همون میوان خواهی پرسیار کرو وکی هنرمند اگه بانگاته جبوی گل کرد جبوی سیاست مدار رای دارین کرد کو آوه که بوی آگری داکن کو پیلان انداگیر کرن هم از نخوازم پرسیل اول فاروق وکیم جبوی که از خوازم اتن سر هیوا سور خبر ده خواهی که سیاست نکه اما اشتاید پرسیم کرم که سرسر مناسبه دکن دناو برا گل مده تجارا شرع براتی نظر کرده یعنی ایرو از حالو برسم شیخ سعید قال وید بیجه از هیوی دکم نوی ما مفدی کار ندارخن قاضی محمد اوساد بیجه چه ببی بلا ببی دجمنی خواه باور نکن یعنی گو ام سرک خواه باپیری خواه میزن وسا گوتنم یعنی بیجه چه ببی بلا ببی دجمن نا بی یار نا بی دوست بروی کس هیوی دکم او باوریات پر یعنی هوش دجمنی خواه نینیم یعنی کی کیب کجه برای هفدو از هیوی دکم اف برای کجه چه نبی از هیوی دکم سروکین من نکنه صفریات دجمن ده انشالله از او ساد بیشون گلک سپاس گنه ازدمیر سپاس جبوی در فتا کتا دایمه و تو پیشتار بوی لبرنامه مدا اما در سپاس دکن سرسرین گلک باس که من فاشیده از میزی و حوال فاروق جسراف دکر یکی متماسه دکن سلاف بایگر من فاشیده گلک سرسرم برز فاروق اکالان هم گشتن داوی برنامه خواه میویدارم که براستی گله متحف جی برنامه مدید باوی ببینن جیش خواه که و نوا مالپرا دا پر مالپرا برنامه پار وکری سپاس با همو کسی که برنامه پار وکری براستی جی سپاس با کسی که به مرا بون سپاس با همو هنرمند و کساتی و سیاست مدارن که ایشت برنامه دا وجدار بون سپاس بوی تیجی و از خازم پیامت داوی گذار بکم امجی سپاسی افسنه مزبوطامیا تیوی رو ببریاوی و حوالی مصطفی جبرال تلفن حوال فاروق تین جبایی که براستی خط دچه انترنت تیگرتن جبال بیه که جدنگی حوال فاروق قد بمخابن حوال فاروق تو دنگیم دبیسی گلو الو بله تماشاوان هیجا کردستانیان عزیز حوالن برومد دوستن هیجا کسی که براستی ایش لما تماشا کرن اما توا سپاس دکن جی کماسین مجی ببورینن دیسم دبیجن اندام بود دهی و سورا کردستان دا ارکک اخلاقی انسانی نتویه
جبوه که ام همو من اندام هیوا سورا کردستانی در هیوا سورا کردستان ام بکارن دست خواه دریجی همو حوجه دارن خواه لکردستان بکن جبروی که جی ارگردی که وسر ملی متبا یاد دیجی روشا کنالا باشر کردستان دی قومه ام بتندی و روشی شرمزار دکن و ام دی بیجن ام دستی قبک نوا دستی هفدو دا وکی کرد وکی یک زمان یک خون یک نژاد ام پشت هفت بسکنن ده هر آوایی که تنگاسیه که خوشیه که گریه که بکنینه که ام به هفت رابن و سا ام بکارن لهم بر همو داگر کنه این کردستان بسکنن و دلی چه دایکا و باوانه شوتاندن بمینن دخیر خوشیه دا ام لیسا سپاسی جوا همو میوانه منین ایشر سپاش باهی و سورا کردستان که براستجی هر تم ارککی اخلاقی و نتوی دیگر سر میخواه بمینن دخیر خوشیه دا حالن برنامه کتن مزبوطامیا تیوی در گوشا چند و هنر و نتواتیا کردیه لسر سوسیال مدیا مزبوطامیا تیوی در گوشا چند و هنرا کردیه جبیر نکن بلا هرتم چاون و لسر کانالا مزبوطامیا تیوی به